make sure that the Indian sponsorship market remains open to New Zealand cricket. Netball New Zealand are doubling down on their vow not to release any details about their decision to stand down Dame Nolene Taurua as Silver Ferns coach. And all smiles for New Zealand's 3 women's pole vaulters after all successfully qualified for the final at the World Athletics Championships in Tokyo. That's sport. I'm Wendy Petrie. Radio Samoa. Party rock! Yeah. DJ. Every day I'm shuffling. Let's go. Take this, hey. 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 Let's go. DJ. Every day I'm shuffling.
DJ. Every day I'm shuffling, shuffling. Mali my love, malengi my yai, la voice slow my, do my odima, do my ilbes, my chemba nga ilken, maheba my lakonga, paku wolbes. Mali my love, malengi my yai, la voice slow my, do my odima, do my ilbes, my chemba nga ilken, maheba my lakonga, paku wolbes. Wafuri oe nue lupa lue kua fai mai ai au lai ae au ke wha mai mai o le pole ua amaka ua whawhia fia mai ngai kama mai vai la mai au whika ma whasusu a ngai se mai lima. Hands in the air, yeah, shake your body from the side, yeah, kick your feet on the ground, start it all around, kick your feet up and down, up and down, up and down. Mali my love, malengi my yai, la voice slow my, do my odima, do my ilbes, my chemba nga ilken, maheba my lakonga, paku wolbes. Mali my love, malengi my yai, la voice slow my, do my odima, do my ilbes, my chemba nga ilken, maheba my lakonga, paku wolbes. By your out, by when I got the rasta, Siki was on the for mama cheers, music okay, but when I is okay, so let someone get on a line when I find LA. My also down to you like come out. Aluyai, I want to come out. My also down to you like come out. I'll wait there, I live with their lives there. Mali my love, malengi my yai, la voice slow my, do my odima, do my ilbes, my chemba nga ilken, maheba my lakonga, paku wolbes. Mali my love, malengi my yai, la voice slow my, do my odima, do my ilbes, my chemba nga ilken, maheba my lakonga, paku wolbes. DJ. Every day I'm shuffling, shuffling. Stop.
la piazza americano. Quando si fa l'amore sotto la luna, come te viene in capo e I love you. Faccio lungo mai, ma non so che fai, ma mi fa male lo schifo. Fammi noi mai sono l'ultimo, e passa come si fa e niente. Le loma tua, ma le gioia in acqua, poi va, ma ho messo. Le cagua, quelle ole ngay, ai tia, sono fu, ma lo loina. So amore, balla lei due, anda vale mai becca macai. E le vai a ma sia, e ho con le fama, balla lei due, anda vale mai becca macai. Luna vai là, luna fa sai a fatto, balla lei. Aro buona mai che fa così, ma con calma lei. Ai ai. Aku bayau, gue gak pernah harus tigo. Aku mau share tigo. shuffling. DJ. Yeah.
DJ. shuffling, shuffling. Like that boom boom pow, them chickens jacking my style. They try to copy my swagger. I'm on that next shit now. I'm so 2008, you so 2008. I got that boom boom boom. Lewa tula maile tatou taimi le wanti le nei fuvanga la fianfima le tautua le radio Samoa se fululima Eva tolu amo luas fulma le fitu minute lewa te aile tu la ono. Ya male tanto por klame fa nga solo le nei fuvanga la fianfia maise ile tautua le radio Samoa se fululima Eva tolu amo. Male fa nga solo ino le tanto por klame le nei vanga la fianfi. Ya ole vinga la foi il tama le langi lo na lofa mo na nga le lei fai fo te ina mailo tu soi fua le ngata fo lo le mata wola wale fa wino fe au manga wenga maise o tiute ya manga wenga pe ona masani e tatou ila matango le neva ya solo na so fulmo le limba le new setema ua tatou dia mai le lofa malanga le lei o le tu fai una va yaso manatu sa pisi ya fai una va yaso Inisio na io tatu ainga I porkalame whanga solo Inisio fufuanga pe ona whapenaona whatenuina ile whai ungora wa yaso
Ia, whaatasi ai la ma uta penanga e te angai atu le malu tau pai o le atua. Ia, ma whaafoi lona vi inga ina ua mawai le te lo whiamunga luenga pe o na masani. Ia, baisio fufuanga. Whale ainga, whale kale sia, nuu o fio anga. Ia, matulanga pe o na masani e tātou. Me sili mata ua le mau le avanoa e te whaafoi e le vi inga i le atua. Ia, e ona le malosi ma mea umalava wa tātou iai. Iwa o ngi mea umakako ke vivesi le kemirengi. A o mea le vala awa le atua. Ia e tātou woanga o kākou. Ia tātou atu lole i lunga na whai lole o le tātou whamasinonga. Ioi. Peke loku, peke le loku. Peke ami o le lei, peke ami o valea. E ka ke akwa i lunga e whai ale tātou whamasinonga. Ioi. Ioi. E le whapeala a tātou toa anga le lotu. Na le whai ele se tātou whamasinonga. E ia le tātou whamasinonga e whai. Ioi. Ia vai mai loa ia angelo le atua. Wo sa valvali ak whai mai loa angelo le atua. Sau si whanua seu. Ina e ulu whale mai e le fia lo wali. Ioi. Ia. Ia vai mai lo fui angelo le atua sa valvali aku ia whai lau tusi. Se umanu, sa vea, ka pe ngā whunga whamei angelu le atua, whai lau tusi ma sa vea, whaatali mai lesi tūle, e iai vaenga e fia tala noa ia o lua, e te lua le ito e ulu mai lesi whai tutoa. Oi ngala, whai longa whesili, lo ui le ala wā api, ia moro wanu whai kokoa wākele. Ia ngā wānua leo au iau kirikilo mai kua le whekangi sia kula wali ia i lesi ku. Ngā wānua leo iau au ia mara fia. Awa fwoi la siri fia le. Ua i wha maongi ama le lei mea ngā whai. Ia wa fwoi kako mea ngā whai i lalo ngei. Awa ngei e so ma fau ere fusia i lunga. O kako mea whai i lalo ngei. E makua ai fusia i lunga i le langi. Ia wha pēla sa e ngā o i lalo ngei. E ye ale angiru le fa mau au me nga oi ngi ioi peke nga oi le ko ma i le ko ainga nga oi le ngaruenga ia nga oi me ar malo po fe na ke malo e ke malo ai a fa pe nga fa ima nga oi me ar malo ele ia ma se me le fusi uma me nga lunga ioi ia fa pe fo i ke le nga e le ko kongoro ainga me fa pe nga me umanga ioi Ia va pelanga ke le ia ke milengi. Ia me sili mata o la sila mai le ia ka ko menga fa. Ia onga maua le fa masinonga motato. Oi le wa. Fa mata fia tu le tautua se uso. Ia fonga mua. Se manu Francis Joane ia malitato por kalame pe ona yai. Ya ile swinga la titi ya ile swinga tele swinga la titi ya no neva yesu ya lo fa pena ona anga ia tu ni so le tanto ofinga wenga Samoa pe o ia ia sunga ya le anta wa savea ya ile nei fo iva yaso io ni so fuanga fale ainga ma fuanga fale malo ia pe ona tu o ile tanto ngaluenga ngi singa swinga la kikira ngor ka kopokala me pe ona yai. Ia, na ia vai vanga manai musika mo ma na vanga luenga. Ia e teito lua mai tato tenu le matanga o le neiva yesu. Ia i fe au nga luenga pei ona masa. Nei manatu na sama nuia mai oi le nei yaso. Ia matele au fufuanga ia bei se fo i au nga luenga pei ona yai. Ia vi ia ile lofa mreanga le leo le tua. Ia ila na fatasi mai fo ia te tato. Ia pe ona ia le tato por klame. Na ia tato musika su fifilo le neiva nga la fiafi ia ona fanga solo i fo lo tato tutua. Ia pe ona ile radio Samoa se fulu lima iva tolu amo ina ua luas fulu manvalu minute o Natal o li tula e fitu. Fatalo fantu ia Christina Tanuvasa so ifu manuia Christina Tanuvasa mai melepone i au se talia ia mai le malulu Christina inai melepone ia malulu tele le toua telu Angela Finai so ifu manuia te Vinci Leonard fatalo fantu lava manfano alo ne ia fiafi. Papa,
Loa ingi kama Leila e oki Maufo linga Lofia kama ia lo me makiwa Ya te pia pia e ola i leo langa E te lepia paya ina isi tama Oye ue panga Oele tamo le asa E te lepia osi A e te se ifanga O te lepo pole lava i leo langa Te leika ope ausi i le basa Te le manu pele lei o la mau Upi pele lei Kwa tasi maita Nei E te pia pia e ola i leo langa E te lepia paya ina isi tama Oye ue panga Oele tamo le asa E te lepia osi A e te se ifanga O te lepo pole lava Nai whawhiwhianga Sophie Floyd mo tātou i le nei whawanga la whiawhi. Ia, mai le sunga ia sive wanga valesi manisi no whatunga pe o nei ei. La matango le nei whawai aso. Lunga la wala nai te poloka i mai fia moe ai. Ia whai le muro sa wadi ngana ia te oere pisio le tātou o wala. Ia pe o nei ele manamba whea mga luengo le nei whai aso ngafua. Fantalo fatu se uso ia pira eneliko. Mai Swensen Rowie Ranu ia lo fantuso. Lau sunga le li whai whau ko iga. Ile nei whai ia whiawhi. Oto mai a oe lau o Ua malu mai le po Via fusi i tai so langona Ma so alofa Na oi lo fatu La pele e lo au Wa ni fai ngata Tu mau le lo fa O oi lo la Ta otto mai a oi la o Ua malu mai le po Via fusi i tai so langona Ma so alofa Ta otto mai a oe lau o Ua malu mai le po Via fusi i tai so langona Ma so alofa Alupea tau sanga Lima valo ua lofa Pele ea mo lau a fioma Uina vai le vasa O te tau mawhai E asia o e lau tau sala Ta otto mai a oe lau o Ua malu mai le po Via fusi i tai so langona
Siu whanga mātango whio tu te tau so o whale moe nisi no whātunga o le nei fuwanga lan fiafi. Ia, ma le manawa o ngā ruenga, whapena fo ina ia tātu musika so whiwhiloi. E no te se fulu iwa minuto na tālo leo le tu lai fitu, mala e tau tua le radio Samoa se fulu lima iwa tolu amo. Whaatalo whātu ia noa alfati, so i fuamanuia noa alfati, whaaftaile whaatasi mai. Ai tau nuu mai loa ma le whamurianga le tātou aso whanau le lunga le tātou Facebook page nei te ua tue le iloa tu e te au a. Mai a te Vinci Leonard, whamanui atu le aso whanau le atali i a pene huro ngā solonga o manukau mawaiae. Ma sa papali i whaaftai le atua wa e au lia mai le atali i lo luas furumalilua te usanga i le so. O le tatalo alofa le atua whaapopo nisi te usanga se tele i lo wolanga. To anga i le lotu e manui ai lo wolanga. Alofa anga ma whaamanuianga ia ka muta, ia maleota ma le whanau sini au se tālia. Happy birthday sound, God bless, a whaaftai, manuia tele, lo waso soifua i le nei fuwanga ole a fianfi. Ia, whamani atu le aso soifua. Ia, o si walo a te Vinci Leonard, manuia tele le aso whanau, ia ma, to e maua ni siau se tele, ia, wala wa foi ia maftanga ma ainga, ia a meise foi o ngā ruenga, meise o ngā peo ni whenga iai. Whatalo whatu seu so kuku a ngimo pesa Robert, alo whatu brother, newe. Mo moero e kamale leipe i le neva i tau o sui fuanga ua tātou iai. Ia wani toi alu ese i oe, ma le nā le lei e te le iai. Ia ai tu mau le lofo i siau paanga, ia a meise ai, o nai wō ma ai ngā pei o nei ai. Le nei a fiafi. Lua talu wa fusuanga mano se fumaruia.
Ladies, what if I told you that by wa emole manaba na ositoya ina le lale wa matela ina foi myself falling myself feeling emoni e alaba ita ete talanoa ete leiloa mana tole tawalanga no Pete fia o ahu wa e fama wa lunga le poto wa e mawa le ai maso fa au tau wa abea oi ma filio le fai fe au o foi ma faia o nga wa mi o nga le tatau wa pule le au moe ma lo fie ka u poe ai inosia ai lava o I myself falling myself feeling emoni e alama ita ete talanoa ete leiloa mana tola tawalanga no Veao anu ole bao wa baba o lo upito ie tonga fa o ma ato ata oto ifo o wa e pupula vale ile po atoa o fiwo lo tina ilo fa aso moa o lo fia via ma lo fia iloa ai inosia ai lo wingo myself falling myself feeling demoni e alaba ita pete talanoa pete leiloa mana tole tawalanga no Atu saina ise apa helapi o se pisu pasili o se masike ke mai fiti o sina sapasui o ni tamato maniti afai lava uatonu lo fina ngalo tafa aipo ipo avane ile malo ele anga ole atua etele aile ti apolo te fai sau pepe ole po so we ala ia malo lo tele fia mai atachate se yo pese atu ile ea se yo pese atu ile ea na i fa fianga so i fifloi mo tatou le nei foi vanga la fiafia lona asonga fua ina watoiva minuto na talo leo leitu la fitu ya tan fitu ona taliu leo le tatou fansen longa wale toi mamori natu na ya tatou tala mai Samoa
ia mo le whaafonga le tātua tinu i le nei fo i a fiafi pe awha pēna misi mai ate o le tau le valu le tau na la ia le ngata fo le tula si fulu ma le lua i le wauli ia o le taimi mun mo i pe atale fitu o le nei fo i a fiafi tawati te o soifua manuia ia whaatalofa atu le tātua poklame mo e masiu ainga mafuta mai sini au se talia le nia fiafi ai o malu luto tawa tawati ia o ngei malu lu ko malu si savit io ia o tulanga le ka ki fa feka ile ali ia le fo tu la tele towers ma fana ia la to tele fo ila to yo mai fa fo ma ko i papa e fa solo a ko filosofi mai fale i wo fa popo ia isi kilo io ia la nga foi le ngi me ma finga fe le malu lu wai o ka malu lu e isi la ko fi o ko lengi ia foi isi la ko fi e fa fa marstino ia i le awala ma ia e oso mai fa fo isi wa le o fi la ko ofu fo e o lo mu ia po la ko ofu kingo ia fo ke me malu lu ngale ai ama le mo ia au aku kau ma fanga ia wanga isa ai se vai fo mai era ku fo mai era vai ser midwife leva por ya nunha pose a uso ano fatu Waino manisi na fatunga mo tātou le nei fwanga la fiafi.
Ia ma le pesele na fa mai o le to e tausi e le fealo fani. Ia mo tātou ka ilo i e po koe mo se ko fa penga. Paua o ko nga paua kai mingo ulonga mawai kai mi aso ai o le tala no atu le luas fulu tausanga luas fulu lima tausanga taluai. Paua langa kai mi ro ke ilo ai nga kele ko ma le lei le tu ai nga to i lava i teimi o le tausi o le fealfani. Sia koe mawanga se ko fa penga re ke miringi paua ko lo ke ro ke mingi o ko su e ke kusi. O le ko vo le fa e ke alu mala ko kasi ale e impore au ngor ko or ke kusi ia umale aso ele ka ilo ia penga ia se ko nga fo i fu ele ia se ke kusi le ngaka i ke kusi ia pala malo pe unga ia a se upua se ko kausia se fiaru fangi ngai me ko le ko mo ke mingi ko nga ko nga me foi lan nga le ke le vesil ke mingi langa wanga loma ku le ka uor ko nga kausia le fialu fani mar file mu ar ke miringi o nga ko su se lengi ko le bokele ya ka ku o le foi ke le ya ku ma pe nga ye ka ko Australia America New Zealand ke le ya ku ngir ko nga or su ke kus ya o ila lo tula martatu temila wanti to 2 minuti ona tale o fitu Fatalo fatu ya Amelia Mikael so fumanuia Amelia nga mai lawa fa unga neva yanso ya fa mo nasa manuia fufuanga ma porkala me fa nga solo Penny la fa ele hello Penny fa mo na manuia o Penny wo leve wo long time ko va ku ya Penny ya e foi si kiura nga sa episi hello fa ku Penny Nicola ulu fatalo fatu ma lor so fumanuia ile tanto por clambe le ngata fo le va polo yelu onga po se fo mlu yeuso fatano fatu tawati teo le mafuta mai male ainga siri o setalia ya le ngata fo le Vinci Leonardo Pesa Robert ya alofantu male tanto por clambe ya pe ona yele tautua le radio Samoa se fulima iva tolu amo ile nei fo ya fiamfi Fatalo fatu le tanto proclame foto ali matautia ya fata fale afa malor se fumruia. Fatale fata tasimaili nei fuvanga la fiafi. Ya bale tanto proclame pe ona yai ya le nei fuvanga ole tautua. Lewa tultilo watu watatu le tula fitu ya ile tanto proclame nei fiafi simaili fa fongo tanto tala mai Samoa. Talo fa Samoa. Wa ule nei okas futialu. Awal suia ngila wa le kio. Eva mai ina se fulu lima iva kolu Radio Samoa Bevela O mawhai una awina tu telefon mai Samoa Ona o le lango mai ale ofisa malanga o le ADS Travel Telefoni o iva, tolu iva, lua o, faselau Tolu iva, lua o, faselau O te whatalofo lo tātu o tunu i le amatanga o le vai o so fau Ma futa fo i ma whero ai Ia wale tautua masani tautua whai pea Tala tauro ngolongo mai lo tātou o tino. O le rifo mai le tō whāle ausa Dr. Take Naseri, o se tasi lea na tūla i a mōri mau mōri i tua le te mai tai, i a papali i sia whike au. Leo lo mōri e ni maliu o le te mai tai profesa i a Dr. Caroline Sinavayana Garbert. Na whaelo ai e le fō mai o ia o se tasi o fō mai o lo whaangai o ia, se au nanga tū maoti, na siaki ina ma wa ai papali i sia i le whalipui tānu malala, o lo nofo tau fiai de teime nei. O lana moni mau na whaido ai o lea ua moria, e iai o na ngase tu mau o le suka ma le toto mau o lunga. Ai na ia whaamatala i fo ina ua fisiringi ere lo ia o lo fina wina, le te te a papali i sia i mori anga leo, o ia e leo se fo mai o le mafau fau. Ai sa tuli lo le moni mau o le li fo mai sona si la fia, ini a fianga o se tangata e anapongi pe taofi le tausami se mea ai male vai, moni tu lao le aso. Ai na tali le moni mau o le wha pa uina o pauna o le mamafo le tino o le tasi o mafu anga. Ai o le isi mafu anga o le wha aonge le tau sami, po le hunger strike o se ngai o inga e wha ilo aini langona te te e mare le fia. O le tasi o moni mau mo le tua leo lo molia,
O se tasi e lata i le ainga o papali isia, ona o se masaninga ma le tua atina o leo lo molia. Na whailoa fo i lea mori mau ngase tu mau na whailoa, e le li fo mai ma sa ta uai fo i se ngase, o le mawhau e a fiai papali isia, e ta ua o le paipola. Sa whailoa e le mori mau o se a fianga nei loa i le ua vaai e se fo mai i Amerika, le ua mori e ni tausanga utonai. O se tama i te i fo mai o le mawhau, na mua tula i e mori mau mo le ua moria, le ana ia whailoa ai fo i le paipola le a fianga o le mawhau e mawai, papali isia fi keo. Ma o se a fianga e mafua, i le tere o me ese ua luti e le mawhau, le ta ua o le depression. E tolu mori mau mo leo o molia, ai ua tolu po nei le tu inatu o fina unga muli alo ia leo. Fa pere lo ia leo o molia, i le aso lua se furulima o le masina nei o se tema. O lo te ena papali isia fi kea o le morianga leo, o le fasi o ti tangata wha moina, fasi o ti tangata pa ivalea, fa o lima tu ngā, male umio ni a upenga matautia. E uele i maua mai se whaai unga tustusia al wha amsinonga whaai tu malo. Le ana toi whaita wait palo tau whai ngā whidiwhidinga i tu malo e se furutasi. Ai ua manino i nisi o li poti a nisi o nanga wha asara lau do tātu utano. O lo tu mau whaai unga o le whaitau ngā lo ia na whaatino, e le komesina ma le official komisio whai ngā palota, i tu malo e se furutasi. Lea o le se furu o whaai unga e mai tu malo na tāro sanga isu i tau vā, o le vaenga e pui ai a te tau o tangata. O nisi sa maua le tūlanga tolu, whaatasiai ma le tu maloa ana lo fitolu. Lea e whaase lau luas futolu palo te mamao ai le manu malo. O le sui na tūlanga mua ma le sui sa tālo sanga, mo se toi whaitaunga o palota i le whaam sinonga. O se ripoti le vaenga whaasala lau o le tala mua. O lo whairo ai se vaenga o le whaaiunga o le whaam sino o le whaam sinonga whai tu malo, le fionga mata utia Raymond Schuster, le ana whea ngai manisi o tālo sanga o lo whairo ai. Sa te tau i ofisa lo ia na tu ina tu ia tālo sanga. O na iai le wha maoni tu to tasi. Ma ia le pito tasi le sila. O tālo sanga sa wha sino ia le finangalo le fionga le wha sino. Na wha ato a iatu mai tu malo palota. O ala tau i sifo, a ana lo fitolu, wha asale le anga lima, ma wha asale le anga tasi. Wa whaeloa le pule al konkarate lo fausia le maota fau le no whanga sa iei le maketi savalalo. O lo whaia nei feute na inga le konkarate ma le malo i nisi o tubetotongi po payments. Le mafua anga o le taofi mo se taimi o nisi o ngā ruenga o le fausia o le maota o fausanga whao na po nei. O stasi leo ngā ruenga tele le whainga malo o le amae alo na taimi. Ma ua whaeloa ia le li pule le Sheng Construction, le sunga ya Wang Bei Sheng, i se pepo whaamtalanga, o lo avel wha mua i le wha tino ino le ngā ruenga le nei, ina ia maua le teimi e te tau ona mai ai. E lua su wha miliona ta la le tau o le maketi fau i se vlalo, o le a wha ngai o iai pisi nisi laiti, ma nisi o au nanga le malo. Wa maua le sosi o vaitu ma onti le tunu u le wha ilonga tau aloa, o le au nanga lau tele pito sili o na le lei, po le Best Customer Service Award, i le tufanga whailonga le whalaptonga o vai le Pasifika, e whaingoa ino le Pacific Water and Wastewater Association, le sa whaia i honiara le lau mua le tunu o Solomona. O sui al por kalame le socio vai tu ma o tia Samoa na a wai lea whaatasinga, mo le talia ino le whailonga taualoa, le maua fo i a socio vai tu ma oti, a tunu o Palau Matahiti, le lava whailonga taualoa. O le por kalame o vai tu ma o ti Samoa, lo o mawhai na tu ina atu aida vai o Iesua vai maua, e pulea e tangata o nuu mafio anga o le tātu utinu o lo maua lea whaamanianga tāua. O se por kalame fo i o lo o mawhai, o na awa o ina ai tangata o nuu mafio anga ia o fia ai lea por kalame, i a wala ese mawhai o na pui a malu ai o lātu swa vai, lea o lo o pūrea lava i lātou. O nisi o vai tu ma o ti Samoa o whaatino ai, lea o nanga o le mita ino o le swa vai, o se whainga o mawhai o na whaasau le ere sua vai mawanu ai fo isi tangata, o na lato maua le sua vai ma masau nga le mu, a wā le whao ngā ina. O nisi o lui tau o whea ngai mo le porkalame le nei o vai tu maoti, o le uti o se le ni maua e nuu mawhio anga e whaiai ngā ruenga, mo le wha le leo no fuanga o lo maua, ma te wai le sua vai.
O le ta'alonga I loto whanga ma le ta'alonga I tua sivia le aulaka piliki o le Murray Kumas mai Australia. Le fidi mai tangata o politi ma tangata o le motu o Torres Strait Island. Ua vea ma pine wha mau o le malanga mai o tātu o tunu o le aulaka piliki le nei. Se isi a lātou au me masi mai I tau sanga o iluma. O mafua lea tūlanga I pe o na wha iloa I se pepa o wha amtalanga. O ne le ngata ua mori mawina lea aulaka piliki e to tere tū pulanga e li ma tamai ta I Samoa. E fia le laka piuni. Ai wha pena foi I le laka piliki. O le mai o le malanga ta amilo lea au I Samoa na whai ai se wha afe. A le komisina mawalunga Australia I Samoa e wha mawai atua I le au. Lea na au wai ma le tamai ta ipale mia o le malo tausi. O le au mai le fioanga o le tamai te ipale mia na mua ta alo ma le au la kapiliki. O le au la kapiliki o le Murray Kumas, o lo o wha au waina I tangata mua Australia po le Australia's First People, wha sino le I tangata uli a politi ma tangata o Torres Strait Island. O se tu sila na mawalunga le sila le pulenga ma lea au masii, o le tau saafia, ma le anga le lei o tātou tangata sa lātou mafuta e meise lava, I au laka piliki le tunu na lātou tā alo. E le o wha ilo aina le pepa o wha amtalanga, pe o le a le wha I unga le tā longa le au laka piliki le neima le au loto whanga, wha pe le tā longa matua sivi. Tala amata ia o le nei vai o sa fau. Toki pola tonu sa skala bala sabo passe to level 2 sa first 5 to level second 5 to matoni a prime mal watalo prime mal watalo prime mal fa palatu let's go. Fa fofonga I le tautua ale Radio Samoa se fulu lima tonu amo. O le nau paina whafonga le tātou tenu I le toi whaasalawino tātou tala mai Samoa pe o nei ila batanga o neva yaso. Ia I le tautua a le tofa utanga vai a tipi utanga vai o le sui o Radio Samoa lo ngalue ma tautua mai le tātou tenu. Ia wana wa fo le tu whaatasi o tātou tala. Mai sila matanga o neva yaso ia mo le whaafonga mai pe o na masani ai. Ia le ngata foi lena wa whaafonga I le whaangasolo ino le whaamasinonga a le tamaitai foi lea sa whasiotia ia silo matua talwai nei a ia matulanga pe o nei le whaangasolo ina o le whaamasinonga la ua toe tolo po se ia mai asu isuenga ia a li ima reportia fo mai pe o nei ai. Aso wharaile, pe alo te mana tua ino le aso wharaile po le aso lulu le aso na se ima vai atu nei sa utala noa. Aua nei avi fo reportia fo mai e pupuni ai le fasio ti tangata. Wa ane le whaafonga le atunu. No mai tau atu. E reportia fo mai o au mai. E iai a fianga o le mafo fau o le tamaitai. Ia ai atu wala sisitu. Ke lo iai po ani whaalongona o le tangata wa le angaluna mafo fau e whao sofie ina te whao o le oti sisi tangata ola. Ka ilola iai. E mamawa ilo mafo fau vaenga lena. Ia wa e sila fia wa o ilo tangata e whaale tonu le mafo fau e kami solo le kaulanga ma. Ia po fesi si vaenga e ta whao solo ai. Ai se a oni whaalongona mani mafo fau nga I vaenga nei e whao o le oti sisi tangata. Al vaenga lana lena o maua mana funa e whaafonga le tātua tenu reporti mai fo mai e iei le afianga o le mafo fau o le sa whao ina le oti le tina. Ia tātua tālia po le ale si la sanga le lao o iai ia le whamasinonga. Ia o nei vaenga lena pe o nei le tātua reporti le nei vanga le fiafi male tautua. Ia ale Radio Samoa ma le tātou talafou pe o nei ai le nei a fiafi te maua sesi ona whapoponga o tātou tala lana ia I le aso ataeo I le tau li tu le na o le reporti leo le liki le na whailo mai e autanga vaia ai o kere lope na e mai mo le tālonga le tātou manu Samoa ma le aua Amerika ia mana tua le aua o ngei e po anga po e kalong o afi te fo ia o le aso toana ia Amerika ia le aso sa kako ia manku ese aso ia ai o tulanga nei ai kilo kurva ngalia ia wale manuia fo le tamu whainga le tātou manu Samoa no winga le la to ia lui iskepu fo ie ta alo ai maisi au e to sa ili sava noa ilunga o le ipu o le lalolangi. Ia wa whainga kāle la sanga pe ona ia ia tapenanga le tātou manu Samoa
ona o le mai masani a o le tātou au o le lava, o le tapenanga ma le lava o le taimi, ia e tu whaatasi ai ia tamata alo, ia e maua se au malosi, o le mai foi leo le ia le au tātou. La vei ma le au tonga. Ia o kaukala ko mai le au fiki, na o fiki le o la vei tamusanga Australia. Ia pei o tūlanga na le kau whio lolo mai mamana ia mai le au fiki o le wata alo le levo le wailunga. Ia le au la tātou ma le au tonga. Ia e oi ono le sama lolo le au Samoa ia tonga. Ia o tūlanga la le na o le lava o le teime tu whaatasi ai ia le tātou ato ai. Ma le ai o se kupe kokongi e kamalanga a o kama e kui kingo le lakapi. E tatau o na iei se tupe e ave a ingoa. Ia pe ave nei tama e tutongi e ia latu. Wow, mele o lakapi o nga luenga foi. Pe o nga ienga ia kungu ma isi a kungu. E lakapi ma ia la makangar kausanga. E koi kiki aka kangi longo kirisi masi o le lakapi. O me foi na le alinga le lei au atunu nei. Au tatou. Ia boko kele foi yalo matama fana o tatou tenu i ka o le kalapu i nei New Zealand au se Italia. Ia marea ku Europa fa penga foi au ia pangi. O le tupe. Alanga le ku i valea lo king o le fa pela ku i lo kingo ai i la kapi ma ela ve ai ma ele au ngai se fe au le ainga. Ale se me ku kongi ai. Tulanga la lena. Le si mena o le fa le tonu le tanto au. Le lava tulanga tau seleni. Ia e totongi e pei o ngeia kungu e kele se lengi fa kaua kulea kalapu lea kama fa kaua kulea kalapu lea kama ia ai ku mai lo le aka ku ia tulanga lana pe ona yai tala valu le so tala to position fa popongo tatu tala mai Samoa Hey, hey! E o whanga manu i ululu o la au, awa e whawhanga i funga o la au. A o le tangata, e whawhanga i upu matala. O le mawhileo o alanga upu mamuanga ngana Samoa maona whaapongai, e a fua i lona si o mianga. O lona lea sao i le whaatufunganga o le iloa whaale aso, mai le tautua se ia o ina pule. O alanga upu mamuanga ngana, ua lanto mamanuina le tō whamanino a Samoa, mana tua fo'i, e tāo fitau muli le atunu. E motu le ula, motu le whau, a o le tatau e alu ma le tangata i le tuunga mau. E whapea o upu e whaatusa ai le tāua le tatau. O le ula ma le whau, o mea masani o na motusi, ai whaimai le mau o Samoa. O le tangata e tāla na te tau e alu lava maia i le tuunga mau. E whao ngā e tau mai ai, e iai mea e tū mau i le olanga. E pei lava o le te tau, a wae le o se mea e matafi. E whamaunia lea i le tele o nisi e liu tō whanga. Ai olo o ola i pea le te tau i iwi aso. Awane i ngalo e motu le ula, motu le whau. A o le tau, e alu ma le songa i miti le tuunga mau. Manuia lau whaasau. Talofa, we're the Katinas, and you're listening to Radio Samoa on 1593 AM. It's
Whawhiwhianga mai se mato e kalesia e whakasa mai loi matau a paula. A e fia sila fia le me e loi matau a paula. Ia, o le whaasinonga whaingo fia le mea lo i eile kolisi maua lunga o le a onga papauta. Ia, o le ala i eile e kalesia le loi matau a paula. Ia, ma le manai o lātou whawhiwhianga. Ia pe o nei aile nei vaenga le fiafi. Ia, ma le tātou pesele na ia tawalunga toile tautua se uso ia asiava ato ni tupea. Ma le tātou tautua, meso le tātou porklame pe o le masani ai o le vau filifili, ia po le maufa samomoni ile nei fo ia fiafi la te fo mai ia asiava ma le tātou porklame na ile aso atai au. Ia, toi o whalofa mwhatano whantu le tātou porklame. E nei wo mana i paanga pe o mau ma le tātou porklame le nei a fiafi. Fatalo fatu a lapi fa o lolo le mau mole tanto por clame a Melia Mikaele so ifumruia papali sina lim se leo papali pa anga masani le tanto por clame lungo le tanto YouTube channel ya fa pena foi a Melia Mikaele e sau arkana so ifumruia fa tele si mai le nei fiafi alo fatu e sau fa tele fa si mai le tanto por clame fai fili mau ma lole so ifumruia fa talo fatu Lau pepe Ioane Tinonga se fumanuia lau pepe whaftel whatase mai le tanto wei vaivanga bese le tanto tautua. Whale ulu Francis Sua se fumanuia le ngata foi le se usia le vaupolo yelu unga po. Ia, ma le tanto tautua le nei foi vanga la fiafi. Ia, le ngata foi lea whawhiloai matoi whatano whatu le tanto por kalame ia tina ngā wang. Tina, ma koe foi kou sport na la vai. Fai o vai sa munta. Ya, fa mo na sa manuia ia. Ta fonga ia ma a sia singa ngai a inga ma lo fa tai atu towe. Ma wa va no fai ma ia. Ia sia le tanto tinu a mission nai a inga. Ia ma fa singa e o me ngai le usu a. Ka ke koe ki de folisi ke mi wa makanga pa e ia. Ala ulu ro ka ulu mo me le usu po. Ia ele se ke mea e kafau o le manga ia la le o le fai manu e kafau e fa o Sofia yo la ngona te fie te fenga ruenga ai a fa pe ngale uso ka ko e fenga ruenga ele se mea lu ia ngale alu al kupe fai le oki ia alu le kupe fai fa poiponga alu le kupe fai la so fa ngau ia ai le ai se kupe alu e kafau ai ma fa e ta wali le me le tafau Alo e wha relax lo ma fau mai le te lo vaenga ma tūlanga sa whea ngai i lea aso ma lea aso ia mai seo nei tau sanga atoa. Mawala sa vanua te alu e te tawhau ma nai a tele. Tole, makua i ma ngai a tawhau ngā tina ma siona ainga. Ia, tina, ia. Malo le balang manuia malo fo le ta fao e ma vai lava le saunga le mu ma ia nge ke ulanga o amare tanki fi vai nga tina ia fai ma vai ngi ngamu o melo wo ngamu ka ko pingi pofia Tanto por Clamena marsunga asiava ya o le so ta o le sifa poponga tanto por Clamena pe ona masa ni tanto avan fitu fa manyanga nas fana na so ifo pe pe o le solo wa so fana na vala melia ta pe afali tu la fitu o le nei fo ya fiafi
Beta Drive Doctors i le taulanga whaatau i mangele, whaapea manrua. O le vainga o so ngase pe amana o mia. E whaatino e fo i matupui pui o le whana witi, o tupui pui la COVID River, mo i lato e sfuluan tausanga malunga atu. Whaapea matupui pui o le flu. Wala au telefoni, 255-25 mo so wanoe whaatino ai nei au nanga. O fisa fo mai i mangele i taftafane o le McDonald. A manrewa i taftafane o le Falatusi po le Public Library. Beta Drive Doctors Clinics. O se tala fiafia nei Samoa, wei nei se tautua ma se unanga family noto mai le kampani o le City Car watu si tasi dua lua Lincoln Road Henderson. Te maua iai le tele o tawa la poa band e o foi tatu tawa le laiti. Tania foi la tau wha le tonu tongi e talafu mo le tatu cashback. A ma tatu lima se lausi aga i atu le lima afe tala. Pe so te mai ulungia Peter Prenanto le numera o lua tasi o wale walu fitu lua fitu lua. Pe ama naumia se tawa le fau molo ainga i le tau malulu. citycars.nz. O le manulula wa i tātou i New Zealand, o le maua lava le lua se lau tala i le sei le Digicel, e vave eina ma whanawhana i o e Samoa. E se fulu whailonga ta i lua se lau tala e anga waa i tātou i New Zealand ma Australia, pe halafo se top up luas fulu lima tala pe siliatu, e whaunga ai le ClickX. E te anga waa fo i le sei pe a whaunga le ClickX e lafo ai lau seleni i le MyCash a le Digicel i Samoa. O le awha yele sei i Australia te tasi, ma o le ni whaapitoa e amantele aso whao o kuso, ai mai e le aso luas fulu male ono se tema e ia inga o le nei whaapitoa seki a Digicel. Malo soifua, o le se fufonga Samoa, Radio Samoa, tasilima i vatolu a mo. Seki a Radio Samoa. Tatala la ulaina mo le whamanianga la so whanau ma la so soifua pe whapeo le solo wa so whanau na e wala maile i tau. I le tato leina nau tatala antu le tolu fitu ta silima i vatolu. Ia pe whase mai lungo le tato Facebook page po le tato YouTube channel. Mai se o le tato emaili mwhaona e mo mai o le on air at radiosamoa.co.nz. Mawale le ele whamanianga la so whanau ma la so soifua. Tolu fitu ta silima i vatolu le tala ina ua matala atu. Toa minatu le tanto whamarianga lewa tanu mai lunga le tanto Facebook page le nei fui vanga la fiafi. Whamariatu le aso whanau le tali ia penehuro ngā so longo manukau. Ba ye ia masa papali. Whawhetai le tua wa e au lia mai a tali i lo lua sifuru lua tausanga i le so. O le tatalo a lofa le tua whapopo nisi tausanga se tele i lo wolanga. Toanga i le lotu ia e manuia i lo wolanga. Alo faanga ma whamanianga mai a ka muta ma loanta ma le whanau sini au se talia. Happy birthday son, God bless you. Manuia tele whamanianga ia olo waso soifua mai a te Vinci Leonard ile nei fo ia fiafi. Talofa le tato walau, talofa. Talofa. Ja, so wanofa, talofa. Soifua manuia. Ja, soifua manuia po ilau. Ko fa po la o fionga po la sunga fo ka le. Soifua manuia le la le leio ainga malos. Eu já maro já peo hoje. Sai foi manuia funga. Ja, sa do mai. Ja, wat voor je olo veranga is o akali idea por o grandson le ja Justin Junior po Kalani po Tafau. Ja, olo veranga ia mai so nana le nga. Faula ja o ja ile atua nalo tolto sanga ile so. Ja, lo falia tuam pui atu pe ila o sa o san po la wo.
ia whapena whai na ai o ko keke mea umarawa ngei po ia e whasira ko ki ngā ia o whaanganga me ngei o tahu ia mo ma umawhau ia ma o ko o ma ro te ngā kau fori ma whai ko aswhanga ma ulako ure ma o ko e wai kongu ia ko whasoi fua ma ngui ana aswhanga ia alofa tu funga whaftele wala mai manuia ni a fiafi whasoi fuia lewa tabatala atu le tātou laina tolu fitu tāsilima iwa tolu ia mo le whamurianga na swhanau mla soifua pe ava peo le solo wa so whanau ne walau mai le maua le vanoa ia e whamanuia ilo wa so whanau le leia fiafi se yo koe sa idia kulunga le tātou imeli pe ise tātou wa so whanau pe le ai atalo fatu ya fui me ola so fomoria fui fa tele fatu mai alo fatu mo mo siu ainga ia le ngata fo lea o tinanga wang male ta fonga vale fia alunga o ye sa mo wika fiola ela kiki alo fatu atina fa tele fatu mai manuia ta fonga pe one ye le ne fu vanga la fiafi ia lalei paula nana e tātou whamrianga las whanau mla soifua lewa tanu mai e tau le nei whanga le fiafi ia ma le tautua le radio Samoa se furulima iwa tolu amo ia ma le tātou porkalame le whamrianga las whanau mla soifua ilia so aso se furulima le neo se te malu olu lima ia wa tātou lia mai le lofa mlanga le leo le atua a whapela i whaafonga mai o lewa whailonga le solo wa so whanau ia fa manu ya tulo wa so soifua malu wa so whanau pe ona iai ia fa pia foi la na ua ta pena la inga mor fa ungol neva ia so ia malo ia ilo le ta ua telo o le siu to a inga mar fa ilonga lo wa so fanga o to umana le fa ilonga so fanga amu ia o ko you are lucky people io na fa manu ia to wa so fanga wa kama se ia so ia ia ko alo ka lua se furuma le lima la sa vali lo ka upeli sidiva ka kele va ia se me ka o se keke o se so fanga ai amuia o ko ngawa failonga ko wa sofanga ma so soifuila so male pulenga mala fingalenga man we tell to sofana ma soifua na over ai o malingi loi matutama Seliva ai mua fa atafuna ulangona ai ona ole ona Letio fo ilea uwenga Ileta mafafine asiona Ole sa otama ita I oe Ile safa inga Fotino lo fa alanginga Lo fa alupenga Tua ya Itai mi maolola semana tua Au mai le lofa tu noa Na te fa a foina Pe a faiwa le lava Sa utau singa Tina elengalo no leoma O lau ote au maya no filemu Au mai le lofa tu noa Na te fa a foina Ai se ia o fa soa I aulo faiva Semana tua la tatala noanga Na uma lo ulima Loto tele sia utama Le ainga male au nanga Etende mativa isemea Pea e whaamua mua le tua Tau tua na loa inga Tau sile leile au na
Ole si fonga mantango fie resunga ya le malu pen anai. Ya manisi na fatunga. Ya male pesele nai tina. Ya pe ona yele so ifuanga ne wa tatu yai. Hape ana te lua mafuta ma siu tina o lo te mile nei. Te tausi e malfa maoni. Ya ma e alofa i le alofa fa le atua i siu tina. Ya po siu ta mafoi. Ya ai le fa peo le alofa fo le na do walu e avele ka te lo matu e talaila na pensiona. Ya ma e alua le fa nga wo pe ia o lauka. Ya pe wa musu fo e vatu siu tina e tu te mafuta. Ia ono le tūlanga na ua i le tina. Mai e ilango na whapena o nisi. Ai atulo o makua le tina o amatau na te lele whale tono lo na ngase a makalo pe e ke furi kua lo iai. Ia, vele tātou pesele nana e whafonga mai e siao o ngā tā ua. Ia, tu e whamanatu mo tātou o lo whapena o na mafuta mana i tina mu ia o tau. Na tu te mafuta manai matua. Ya afa pe foi wa alu ku seu tinai o ile falu tangata matutua e kere i koe o a ia ile keimilengei. Ya. Kei meangi o lo salambo ma koe alu e asi le lo matua. E o ke ona le anga fa penga. Ya le asi seu tina. Ya afa pe foi nga e sawa ngi usila kere koe o i sa mo e asi seu tina. Ya. Fa peo ngai le i fa iau pe pangu fo mau. Ia fa nga fa finge bolu ngo foi fa iau pe pangu fo mau. Le fa peo ngare kuli o fa ngaru nga le ko pe ang iau pe pa ngai ke ko ia lu sa moe. Ia si sautina. Ia ava pe fo nga wa e sola ese mai sautina. Ia pe umai ko kupulingi la lulangi. Ma le nei so ifuanga o tato ia. Ia abo mangaku ia ke oe ke koe fo i sautina. Po le ale te lo mea tātou te maua a unoa tātou ma le alolofo i o tātou mātua. Ke la me ke maua e a o kokongu ma ko i mamango whaasolo a ko kako wisi. Oi sele maka o kia. O le ava i mātua o mea sili na mataua. Tala le tusi e wha leva inai ia o tātou waso. Ia vai le iei. Ia longo winga e ava ka maamar ki ngā o oeris ka ngaka e uminga e ola ma so i fua le lalulangi ngei ke re oki. Ia ava pēa e whai oi ma wha whika uri to ina marelo makua. Ia e kako ke whiola ua pe kako o su me paro kangi fo i lele ua. Makanga pakia pakaka yoko kongo kako kangaka ua. Ia o kako le ava i o tātou mātua. Ia o i lele wa vai atu wa 10 minuto na tāle o le whalu. Ia o le me tāua o le maua o salambo ma koe fo i e kausi whale lei mākua. Ngā ala e oke ngā re ngā whawhinga e kere koe o e kausi au mākua ngā e ola mai e ma maua ngā kingo au le lei ma le māngai ki o lai. Se 5 minuto na tāle o le walu. Tātou silsilanga lo tanu mai e tau. Ya, ona whanga solo fulu le tātou por kalame. Telo o mauti noa pe whatanu le tātou por kalame. Malsunga le whawhengainga pasta poni funuti. I le nei fo ia fiafi. Vao filifili ma le tusi o le songa. Awani ngalo saulo minga. O le tusi o le songa whaatasi ma le lolo minga o le vao filifili. E maua i whaanu penga o Samoa i sisifo tutuila mamadua. Nisi o tāna tu o Samoa o ngā upu. O le matafa yoi le matai le whainga o whaanavlave pe o whaapoiponga. Ma liu o le o siu singo a inga, fesi le whainga o paolo. Si i whaaloano whaalanginga o le kalesia ma le tele. O le ngangana o whaalolonga. Fitus fulu tā lalo na tau na le ofisa lava le Radio Samoa i le tolu pātolu o no Hope Avenue i Manukau. E te mawai. Mo nisi o whaabatalanga wala au le lua no lua ta silima i vatolu. Lua no lua ta silima i vatolu pe tanga iane. I le Shopper Radio Samoa. Tau koutora an se te whaima yeisau oka. Ia o a tātou tusile nā. O le tātou free whanau lunch ua tanu mai le nei a fiafi wo maainga o au kilani. Wha mau wha le leia so wha pitoa nei o le tātou wanau community lunch. Maua fua le mea ai tau mawha vevela.
o le ti vevela fuala au aina lava o second hands ia moenga ma le tele o isi mea o ngā mo low mota maua foi le face painting ia ale whanau e le aise tupe whaaluai i nei aso ua tapenaina aso lua sumale tasi o se tema ma le aso se furu ma le lua o ke topa aso lua o Novemba ma le aso lua sumale tolo o Novemba mai le afo se furu ma le lua i le woli anga i le afo le lua i le awauli lava. No whanga e whai ai o le East Dale Reserve i Avondale i le kāpakapi o nei ai. Ia na ia tātou vaenga le nā. Ia e wha mauli le ia nei lau kālinga. E la kua o e le ai se kupe halu ai. Ioe. Ke la kua o e whaila wipu ki vevela. Ioe. Ia maua foi makako o lofuli oe. Avela o loanga e mafaufaule ilis kanga kale so o mai a oi. E fa palengi fa penga ia a la ku ke manga oi e pe fia pe se furungi ia moenga lai lungo le laulau ia la ku oi avela kasi e aru e ku isi ia mali si vaenga le mai ku ai le lo la ku ke manga o ke aru mo ia ai oi skanga kama kanga fa manga ku ia oi ia a la ku fu ola ia ngai ka pisi fo ia sole o ke iso ngo le fa ka so ka pisi la kala mongia ngo fa ka so ka pisi le mako peken se le la ka me mako ama sangyala masalo por ka ka pisi masinga eleng ke aku pong ku e penga e lua kala te ko kala foi aka ka bo ko kala ka pisi kamala poko foi sol alo ko ngala le vai aso lang ke ngi fa ka so ka pisi o voi ka fiola so mai o kiro ko ka pisi la poko so skamai menti fa pe o varu kala papia sole se nga fa le ka ko meari e le fa pe aru lunga ka ko ka pisi e a fo nga ko nga me fa pe nga ro mo ka fa ka pisi ku lunga ko ka pisi ko ko va kula ko ka pisi nga ri se fi ai ko ka pisi ya va ai rai ole elengi amale angiangi kart eu ia so fi ai ka pisi nga so vangir fa fonga la ku wo fe ka war ka pisi eu quero no fala va so ka poki la elengi la elangiangi fa pe ai kama sa o kama yo po fa pingi ia fe ko ai lo male angiangi male elengi ai ko korpor ka pisi se i ko mai ko ka pisi fa keren ka ko ka pisi ia onga fa ka ngo fi fo le ka ko ka pisi masalo po le laka fo ia li sama mar ka maru langa lo fa lo ngo ro ri le kere ma fo meio o fengo ko ngala au ainga ke mi anga ngi o ka pisi ia le fa pena na fa pe ke mi anga ngi o ka pisi ngi son ka ku ele nunga ka o ko ka pisi fa le ari ka ko me ari o ko ke ora po poko fa penga ma fa ko ka pisi o mele wai ka ko solo wa lulunga ka o me so ya o tulanga na yai fa talo fatu yane tamali le pua ma lol se fu maria fa tele fantasy mai le tanto por clame le ngata fo le fa talo fatu ya weta susta se uso ma futa mai lungo le tanto YouTube channel ke tine vili ma lol se fu maria ya ma le telo na tanto pa anga pe ona yai ya le tanto por clame ile ngia fiafi o ke ro ko lo po ko e minka ko container fo io kalole masangi nga mai Samoa ai ke lango ka maka ku lungo festa puku i ke lo isi ke me manga ngai yo banga na isi ingare ka ke maka ku ia a ko ro ko lo ala ile ke mi ngi po ko ingi ka ko container kalo po inga ko container uru ia le fo sa ke le merka ko container uru sai ale fo ko ngalo makule uru ia la ko ia o merer ke milengi masalo le ke milaka mai anga ai ese kalo masalo po se meo le vao maki ma februari ma maki kausanga ngi io o mele wai re ka war kalo so le boka fe fa ka le kalo aka fi ese kalo aka ko fa ka ka kalo e va ku le kalo fa lo ala mbanga ye fo ringor kalo ai vela i fo so le kalo so le bole pese kalo ai pese makua le ya mionga ada fa ka makua susu wa kalo ya tulanga la na pe one ya tatu
por kalame ia ile nei fo ia fiafi wa ma paanga pe ma le tanto por kalame ia o tulanga le na se yo ka sia ki ku pe se tanto wa por kalame ia ma le sunga le fa fenga nga pasta poni fo ti ia pe ona ile tutule upenga ile loto ile tao le valu ia fiafi ia o aso nga fua pe ona ile tanto por kalame ile nei fo ia fiafi Seu lá, seu dia, vai te anga fabea imoni. Todo a sona, te leva aí a lá. Na mama de calado, já no cia inicia maiar. Wali
Sala failo umotu te paile tua sivio upolo pe ote lo atuai ole la aulea ole nonu ole la au sua malie pe ole su kama sidie ole utuku wane ia pia itotonu ole falema. Lewa tula maile tatu taimile wanti le nei afiafi wa tasili minute lewa te aile tula valu. Ea wa tau nume fo le tatu por klames fa poponga le tautua. Ea ale sunga le fa fiangainga pasta poni fono ti. Ea ma le fa poponga le tatu por klame le tutu le upenga ile loto. Ea pei ona masani ai o le tatu por klame lo fa pena. Ia ona tu sa o mai le tatu tenu o Samoa pi ona iai. Ia le tautua ile nei fiafi le mele usi mai le whaafonga sa waponga le tatu por klame o le tutu le upenga ile loloto. Slava fasu mfitu ina pati o tulima o tuluma. Watu livi inga ile tua. Sawia. Ina pati. Ja, patala fatu la sunga fa fengainga malor se fu manuia pasta ile nei foi a fiafi malo foi le tawa tai fe nga luenga meseo fu fuanga pe ona e nga e tole tatu tunu o Samoa malor se fu manuia talo fala sunga sunga le ti fa salau fo le fiafi ya patalo fa fo ile ya man malu si o tatu tunu malor se fu mo malange ma ya mo fu le ya no tawa ya fa wo fo tapo klami son fo ti tasi ia ai faftei lava sau mo le tutua faftei mo le avnoa ia la a matal tato por clame le fiafi se talo matou te faftei atulo matou tua matou te vi ia lava lo swafa mamalu wa o lava we o mai le o tanga mo i matou pe mai fo ia i matou le tele o familianga o matou mo le nei aso matou ria mai fo le nei te mi le fiafi le tua e ala lau te inga malau tau singa ia mātou te vi ia lo swafa mamalu. O e lava o le atua, e ou le o le tanga, o le atua e pulupulu le mamalu. O e lava e whao fuina lava o e le vi inga ma le whani tanga i mātou lau whanau. Mātou te whanene atu ma muli atu le nganga o le vi inga ma le whaftai atu o e le nei fui e fiafi. Ono mea o ma wai whaia mo i mātou le nei aso. Asilo no mātou whaftai o no le whaolitanga. Whai o no mātou mauai i al whamoimoi ola e ala ia Keriso Yesu. Therefore o mātou mauai le fiafi mātou te whaawawina i pēr le tua lo mātou tilitil noa. Mele lei ma mea mātango fia o mea wawhia e le tua moi mātou o lo mātou tama. Maise lava o le whaolitanga na e wina mai e Yesu. Mātou te fia e tau o tu pēr ma fola e pēr o na e le fiafi. Vi ia lau fio.
Paplaina lava o le ni inga ma le whamnu o le whanitanga le fiafi. Mātou tuina atu ia atu le nei teimi a mātou sauni atu mātou te talala upu. Pala watu le tua fia mailo nganga pa ia te whau mai. Me umola a mātou whaia nei pō. Ia mawalunga ilo vi inga lo mātou tua. Whau le whalonglongo au tangata. Whau mai fo ia tau o le au auna e whaia lo finangalo le nei pō. Whamia iau tangata ale lo upu la mātou whalonglongo iai. Au ma fo le mātou ngā luenga. E tu mau pele vi inga ia to lo mātou tua. Pamangalo so mātou se sea i vi ia o lo mātou tua. E whavavau no Yesu o mātou talo tua le fiafi. Amene, amene. Ia e vi ia lava le swafa mamalu o lo tātou tua langi. Le tua le tama le alo ma le ngangu pa ia. Ia mwhai foi on tātou o lia mai le fiafi mātango fie. E whaawa boi fo le tātou pol klame pe ona masani e tu le upenga i le loto la o toa au na fol ne poni foni ti ea o le a tātou mafuta tau tua mau au na atu ia atua ea wā te sao wha le nganga o le nei fiafi ea meise foi o le nei vai tau o le tātou sabalinga o le mea lea e whatalofa atua i ma le ngang whaloalo le swafo Yesu le tātou li i mo le tātou whaola whatalofa atu le pa ia le silasi o si o tātou tunu tupu mai e si o tātou tunu, mai lawa fo e maunga tele se i pa ia maunga iti. A tā lofa whaapitoa e le fiafi au au na pa ia le tua mautou msiofo. So se tō vine o lo mwhaiona ma futa mai, ia ma tātou patia le anga le leo le tua le fiafi ala le tātou pol klame pe ona masani ai. Mole tfoi le nganga o le whamalo, e tu sai foi ia ma tātou ngā luenga whaustaulanga e pe ona whenga i foi, ia il vai susa o mwai atu. E malole so i fua maua ma le langi mama, malole au au na malole tautua i le tua malon finangalo. I ngā luenga o tātou whaia mo le li i ia le tua. A talo whātu i rai o tātou tinamata mā mātutua. Lo whapenana mā futa mai le fiafi. I alingata fui lea, nisi o lo mwhaiona maua ma le tātou pol klame lei, i e tono o mauta ngase. Alingata fui lea o uso matu whawhine. Alo tuli o lātou whaasalang whaalmalo i tono whalpui. Te tono o e niso mafuta mai le fiafi. Ia po whea lavas whalpui. Ia Samoa, New Zealand, Australia. A whaio e maua mali nei. Pol klame le fiafi whata alofa whaapito ia te oe. E le swafo Yesu. Whata alofa atu le fiafi niso ngānu lue. E ngata whaio i nei Samoa el meo lo. Watu al tātou pol klame. Ia e whape whoi nā New Zealand, Australia. Lau whai ngā luenga le fiafi ma lo lava le ngā lulue ma lo le te watai. Tu sai fo im whai o mtiuti o le yaso meise o nisi o le ngā lulue le fiafi tau le. Staimi o le po ia whamanuia le tua tu sai mtiuti mwhaiva. Whenga i e fo le fiafi e u ngā luenga fo iatu i ainga manuia. Ia evi ia le tua. A talo fo le po ia o Samoa nisi fo i o tamali i mwhailaunga meise fo i o ainga te tasi. O lo taape le nei ke lope o lo tatu iai, ia ona le sailinga malo, sailinga o le manuia. E pei foi ona whapena ona, iai mātou i New Zealand, ia pe atu i taliu, ia whapena foi so se ainga, whafonga mai so se vaenga o le lorolangi, ia vi ia le tua, e whatalo whatu i atu tau, ia e whamanuia foi le tua tu sai, ia ma sailinga manuia, ia o lo whapena o tātou tuuai, ia le malo si o tātou tunu o Samoa. Ia ai tātou sa ili malo wase manuia o nai o tātou ainga mese nai tātou whanau. A tā lofa ia tu tau. Whamanuia le tua ia tu le fiafi tu sol tātou pol klame. Pa tā lofa fo ia malu fo i o si o tātou tunu. Ia o lo whapena o na Asia si mai fo i Samoa nei o lo maua mal tātou pol klame. Ia le ngata fo i lea, ia o New Zealand fo i o lo Asia si ati ele malu le tunu. Ia le ngata fo i lea o nisi o lo malanga mai tonu Australia i au kilani. Ia bise fo i o nisi o lo whapena. Malanga mai so se tu o ke lope. Ia o lo mātou iai tonu o Samoa nei nei vai tau whata alofa atu ia tau umale swafo Yesu le tātou li imo le tātou whaola. Ia e whata alofa fo i se tasi o le teimi momon nei ia whafonga mai ai le tātou pol klame masani nei o le tutu le upenga i le loto. Patalo fatu ia o le fiafi swafa pelo Yesu le tātou li imo le tātou whaola. Ia e pei fo na
Palau lo atu foi fai lo atu sunga ia sau ia. O lea lo atu le tātou Paul Klame I Samoa nei. O lea o te I le mauta o lo live tuai ia le tātou Paul Klame I le mauta o le sunga ia atu ia felolo eti lo lala. Ia, ma le folitua o avalua ia whape foi ia le malu o le ainga o lo whapena o na iai tono Samoa nei. Ia alo ma whanau ia whasino ia ila ua. Le la tu foi o nanga ma le tutua so se vaenga ia o le au whaftai le avanoa le o matu au mau ai manu no foi nei manisi au na le tua e le mauta matango fie nei si usenga ia e whaftai ai le tua maanga le tua ma whamanui e tono le fale mai se lava le nei ainga ia ma bisnisi ma me uma lava o lo tua ai le mamalu o le atunu ia e whata alofa atu foi lau sunga sau ma lo le soifua maua ma lo langi mama ma lo le tua atunu ia o tātou iai fo nei vai tauto e sea mai e fo I ma si o mātu ainga I o te tono la fo I tapto po mai ia ma whaalongolongo mai ma mata mai fo I si o mātu ainga ia lola ia ma le whanau ia whatalofa atu ia te outou ia te oe ma le whanau I le nei fiafi sua fo Yesu I stay before nei vai aso ia tātou whailoa I le manuia ia ai whafo ia le vi inga I le atua ia ma nia lava sa mua nei o mātango fil tau File mua Samoa, vivesi a fafu ya file mu matango file Samoa, anaia le tafa fafoi ma feo ia foi ia ile matango file o Samoa nei, ia o lo fapenao na le leime uma, solo leime uma ia foi fama moe ia o lo o sauni uniatu foi le sia tato tunu ia awa le lato fatu tongo le whainga malo foi utule mai nei vai tau, ia anga le leile tua mwhamanuia I Paul Kalame le aso a taiao, whaitautoina o le malo fau, ia ma le lātou foi au nanga le amteina o le lātou tautua ai au na le malo si o tātou malo Samoa, whamanuia le tua, sunga le palimi fau, ia malan kapeneta e misi foi, ia le vaenga whai, ia ringa te foi leo tai uma ma vaenga whai uma, tātou ngangal na whamanuia I tai uma ma vaenga uma. Ia pe fona si sila mai. Ia leo te ofu atu lan moana. Ia o le fo I whai atu lo fusi o mubu e pule lan moana. Ia na, lango mātua ai o whai whiau, e tutu le o ngā tutonu. Ia mai le file mu, mai le whal whanenga, I nei e mawhai o na. O lima whatasi tama mteine, ia ai o e ngā lulu e mawhai le whina ngāno le tua e ala lea, e le au nanga e tau tua si o tātou mā lo pele o Samoa o lo ia. Nei so e vi ia le tua, whamanui e tele le tua, ia I lau whafonga malau mai mo mai fo le fiafi I le tātou mtaupu. Ia alwa yaso lena te nei ele I live le tātou Paul Klame ana pu eina sa tātou tala noa I le, sa utala noa atua I le mtaupu e whao le tusi ngā ruenga. O lea lau tātou o le mtaupu lima. O le mtaupu lima leo le tātou tala noa I le fiafi le ia whai fo I esau peni masau api ia na ia fo ia le Tustusio nai me tau e mai se foi ia mau me uma ia ngā ia joe ia whamanuia tele le tua ia joe tusa malau mai mo mai ne fiafil tātou Paul Klame. O le tusio ngā luenga lona mta upo lima usum tu whawhine o le tele o ni mea tāua muni mea au ngā tātou te mo me ni tusi. Mai se lava o le amatanga o le tusio lo iese tala mai le whai mo mua o le whai posumatasi e umatatu whai tawina o se tala I se ulu ngā li. E ngoi a anania ma sa whaira. Sa whaile la te utinonga I la wa apostolo. E maise. Ia o le anganga pa ia o le tua. O le te utinonga o le a whatau atu le la fale. Amino la whanua. Ai a whai e tau lia le whanua. O na me umane o le tau le whanua I a Peteru. O le wa apostolo. Ina ia whaasoso ina e whapenao na manui ai tangata matitiba I tonu le kalesia. Ia aile leipe ase I o tātou whaitawina ia le mataupu. Ia on tātou taltal no ai lea maua le autu ma le anu whale o le tātou mataupu le fiafi. Awa ele ngata o le vaenga mo mua le na. Ai e fo nisi vaenga o le mataupu lava lea.
O le a tātou o atu iai le fiafia mai e foi se me tāua mo tātou. Whapea ia le whaitawina. A o le tastangato ana nia lo nei ngoa ma sa whairo ala nā wā. Na ia whatau atu le whanua. O tu whana nā foi mana nisi mea o le tau. O iloa foi ala nā wā. O au mai foi nisi mea matuu mai ila au apostolo e puli. A ua whaiatu Petelu ana ni ai se ale mea ua whaatumu ai e sa tani ro loto e te pepelo ai le anganga pa ia. Ma e tuu ai mea tu ai ma o e nisi mea o le tau o le whanua. Ia, la whangata mai e nā. Le whaitau ngā la tātou tanoa wā la oto whaiupu e suma le tasi ma mai e ia se awa onga bosu me tāua mo i tātou e le nei e fiafi. A o le au tū o le tātou mu tāupu le nei e fiafi. A le a maua mai lea i le whaatoto e lua lono whaipu e lusu ma tolu. E lono whaitawina whapea. Ia sili o na leo o lo loto. Na ilo le leo o mea uma. I le leo o mea uma. Awa e tupu mai ai le amio. Tātou te fia whaatawa i ne le fiafil nei. Le tāua tele o le loto. Loto o le tangata. O le loto e whai ei filinga ma whai unga. Whaataua fo i la le tala le nei. I le tāua tele o le loto i le silafanga le atua. Sili atu le kea po le tāua i le atua o mawhauwhaunga o tātou loto. Nei lo nisia mea mani taulanga mani mea tātou te whai atu i a teia. Pa mai le whātautua lea e whālon whai pelusu mal tolu. E sili o na leo ino tātou loto. Nei lo le leo ino mea ma awa e tupu mai ai le amio. Guard your heart above all. As that is the wellspring of your life and my life. O nai tupu mai ai le ola. Tupu mai ai mea le lei i o tātou loto pe a whai. E pui le ina o tātou loto sum tu whawhine. O le tatalaina la o tātou mta upu le mta upu lima. E maua mai ia lona anu whale po lona whaatawa ina ma le au tū mai le mta upu e whae lona whae unga. E amata mai i le whae upu e tolu suma le lua o le tolu suma le fitu. La maua mai ai ia se mea tā ua lava e tatala atili ai le tātou mta upu po le mta upu lea lona lima. Pa mai le tolu suma lua, ua tasi lava le loto ma le manatu o e whaatua tua o malava. Ua le whai mai fo i le isi o ana mea ia, o lana lea. A ua tu tele a lātou mea uma. Ua moli tino atu e le ua apostolo ma le mana tele i le toi tu mai o le li o Yesu. Ua alofa tele ina fo i lātou uma. Ua le fo i so lātou i mativa. Ua o i lātou, ua iei whanua po fale. Ua lātou whatawina. Na au mai fo i leo le tau o mea uma. Ma na whatawina. Ma tu mai i le au apostolo e puli. Ua tufa ia te i lātou te to tasi e whaatitau i le mativa o le tangata. O Iosefoi, ua whaingoina i le au apostolo pānapa. Lona winga pe a whaamtaleina. O le tangata whaamawhanawhana. O le Salevi o ia, o le tangata na whanau i kuperu. Sa ia te ia le whanua. O ia whaatawina, ua au mai e foi tupe o le tau. Ma tu mai i le au apostolo e pule. Ai whaitau nei le amatanga o le mata upu lima. E pei o se so oina mai o le tala lava e tasi mai le mata upu wha. It's like a continuation of the same thing, same story, same narratives. But mai au le tasi tangata. But a certain man. Roringo se mea e le i umo na whaamtalin. Winga Yesu na so tanga nga i ile mata upu e wha. Ai whaataua la le tangata le nei o Pānapa. Pānapa fo i lea na o ma Paulo le la malanga pa missionary mua no mai lea ia ta ape le malanga lona lua. A le tangata lea o Pānapa. Lea na e le i whaasino i eile vili le filifilina o fo i o se apostolo i sui ei ia yuta fo i lea na whaalateine i Yesu. Ai whaasanga le vili ia matatia. A Pānapa la le au Iose lona ingolo o whaonga mai ei na. Olo eis wa punga wa pea. O se tasi tangata o ana ni alona ingo. Ai au mai e fo i mani wa punga. Masa whaira lana wa. Fa mai o tu wha na fo i mana
nisi mea o le tau o le whanua. Mai la ia leo le amtanga po le whai mua. Ua ilo fo'i e lana ava. Ua au maia fo'i nisi mea. Matuu mai i le au apostolo. E pule. Ela lana o mana o ina ia whaamanino le winga o la o whaamtalanga o le so o mainga. O le mata upu e whai lo na whai unga ngai le mata upu e lima. O i le ana na mafuai o na oso ni manatu e le tonu ma le lei ia po le pepelo foi. Na whaatupuina le ti apolo mai le loto o Anania. Anania o le tamau le ainga o sa whaira o le tinale o le ainga i o le ngani i lea. Ai ala na ta wolo tatu baba ayanga i so ina le ama le mea na mafua ai o na pepelo Anania le tamau le ainga po le ngani lea. O na ilo til tununga. E yese va inga matau tia na va aia e tangata i le mea na whaia e pānapa. Na taulia fo le whanua o pānapa. Na taulia o pānapa au mai umalava tupe i luma o vai ana o apostolo. So lono winga wau stai pānapa e tusa ma le finangalo le tua. Me se fo o tautonga ma mea o tūlanga uma o le ekalisia nei ai. A taulia whanua o le tangata e whaataulanga ina mea uma whaatawatu e mai uma i kitonu. E mo tangata mātiva ma le whaatupuina o le mafutanga ina ia. Tutusa tangata uma. A le mea la lepe e hatangia mai i. Ua mana na o leo ngā lilea. I o la maua le vi inga. Ma le recognition po le iloa lea na va ai ai. E la ua ia pānapa. I le va ai a tangata i le matautia o le mea na whaia e pānapa. I le mawhaia o na ia tu ina tu uma mea i vai o le au apostolo. Salo tel tonu na va ai leo ngā li i. O tau ave tangata le vi inga ma ua iloa. Ia pānapa e tangata, i le mata utia ma le mata ngofie fo'i o le mea na ia whai, ai le ngata fo'i lea. O isi tangata lea whai tawina mai le whai ungon tau, pa mai wa ave mea tangata uma. Ai langa pānapa lea tau mai lo na swafa i. Salo ua oso ai se la ngona ma se manatu i loto o le urunga li lea. Mana ia pe a ta maua le vi inga lea. Mana ia pe a iloa i ta ua e tangata ma le kalesia. I le tāfoa ai. Ai o siona whaana me lame lea. Wala whaia le me. A wale ave umaina ai le tupe. Wale ave umaina ai le tupe o le taulia o le whanua i lima o le au apostolo. E tusa ma le tautonga ma le tautinonga na whai. So e fōlinga mai o ila ua nei. O ni tangata sa ili i se vi inga ma le mamalu. This couple seems like they were a glory and honor seeker. They seek for glory and honor. Le wala lotu ngatasi ai. A fai ai ta fai al melne. A tono e mawala ta vi. E recognize ta ua le mtau tio le me o ta fai. Ai sono whala mla. O lo fai ai le nganga. O le pepelo. O le me sili na mtau tia usu mtu whawhine ta te au awina mai e ta tau i. O lo maua i le tala. E whapea. Ua loto ngatasi le nei ulu ngā lii. Ina i o la pepelo. Deceive. They were agreed together so that they can deceive or lie. But they didn't even know, they didn't even remember that they were lying to the apostle and the church as well as God. Fa pe fo ile la pe pelo ile tua. Fa i po tolu nai, fa i lo mai ai, fa mai ua fa i lo ai la e pe telu. Le anga sala matu ya na faie Anania i lumo le tua. Le umana o fa i tawina. Ai o mai no fa i upo e fa. O le fa i upo e fa na na fa amana malama tua i pe telu i le unga li ilea. O le mele o lua faia, i o lua mana tua. A e lua tele i fa tawina le fanua. Sa pule a o lua le fanua.
Sa lua sa o loto lava i le whainga o le lua whilwhilinga. Ai no o le teimi na o lua ua le tupe, na pule le foi o lua le tupe, a mataulia. They were doing all this under the oath, i lalo le tautonga, ma le tautinonga. Na la whaia e ave uma mea more kalesia, le tau o le whanua. Na sa o le whai upo e whawa mai, a o tu mau ele i whātauina, ele o le lua lava lea. Lo inga nga pule au lua le whainga o lua whilwhilinga. Lei se si na whaalewe lave, lei ma se tū la whonu na whaalewe lave, i le whainga o le lua whilwhilinga. Ai na o po i le teimi na lua uina le tupe. Ai tusa ma le lua tau tinonga. O lua fo ina pule, i le whainga o le whilwhilinga, ina ua o lua uina le tupe. Nai whamai ele a fo le vai, whamai, wa oma fo ana whātauina, ele i lau pule ea. You are the boss. You are the boss of the money. O lua e pule. You own the money. Ele ai se sina pule na ye se pule o lua lava o le pule o le tupe lea. Ai fai mai e lo le fai upu e lima. O le mea na tupu. Ia na umai ai na le fai upu e fale tala noanga po le mele le tali atu o petelu i le mele o tupu. But the rest of the chapter was a history. A lisi vai nga uma mai le fai upu e lima e o lava le fai unga. O se tala wha solo pito matautia lea. Ile amatanga o le kalesia. What was that history? O lea lea tala anga po le tala wha solo pito matautia. O le oti aia o le ungari le teimi lava le na. Na oti na feoti ai, na fai upu e lima. Mai o wha alongo ana nia ia upu. O na pa u leo i eilalu. O na tō leo lana manava. O na o oi leo le matautele i e na whaalongolongo iai nei mea. Amen. Le matautia o le mea na tupu. I le aso lea. Ai mawhauwhau iai mo tātou mawhauwhau iai. O se mea na matua whaate ia ia le ekalesia. Le tō tele o le ekalesia. I le vaia mo le whaafua se'i o no lātou vaia o stangata. Wapa ua e ia i le mea lena. Na tua. Maoti e lava. Alvei pue ono na wha mai wo mai tāu le lea. Ia maave o ia. Maave o lona tino. Maave tangu. A o le tala la wha awawa ngā i le whai upo e fitu. Wha mai ua mawai tū la e tolu. Ona saulole o le whawhine. Saulole o sa whaira. Olu mai lawa le whai toa lava le tasi na ulu whale mai ei lana tani. E ulu whale mai la. Ai whai atu pe te ulu whapea. O te tutule i lunga o tau le lea ua teu ia te ia. Maawe i whafo ua tanu ai. Ia anadia lea. Ale whai poi fitu. Ua mawai atu o nei tu aso pe tolu. Ai ulu whale mai lana vaa. E le i loa e ia le mea ua whaia. Na te le i loa le mea le na tupu. Na te le i loa o sion tō lua la o tanu. O mai la ia leo le. Mai ua whai mai fo'i o ia, ioe, o lea lava. A whai pue waruwha mai. Ua whai atu pe telu ia te ia. Whai maia ia te au. Pēna o lua whaatau watu ea le whanua i ia lava mea. A wai ele whisili. E leise tali o whaamanu, e leise tali o taua mai ei. There was no reply, no answer for Peter's question, that he questioned the woman. E leise tali, te loa, na leise tali a sa whaua na whai. A little recording, a tusa malvisili, wha malvisili pe telu. Whai mai ia tau, answer me. Pēna o rua whaatau atu ele whanua I ia lavan mea. Peter said, did you sell the estate out of this money, the exact money that you guys present to me? Na rua whaatau atu le whanua I tupe. Pēla no whaatu ele o te oa mai se tari, au te loa ma o mazaru salu. Uzum doa whini. Na tali sa whaira. O le nā lava. O le taua nā le whanua. In some word, she lied. O pe pelo I a pe teo.
O le fisili, e te tau na tali. O whapelo manantu whapea. Ana whapea. Ai ana whapea sala mō mai loa le whawhine le leanga o le mea le na whai alon tolu. Masalo pe ese sana ia tali. Pe tali ia whamali atu lau sunga al vaifi au. E le ai. E le o tupe umanana avatu ia te oe. Wa ma whao ngā ina isi tupe. Au te lona fisili atu ia sa whaira. And she answered, and she replied, yes, that was the whole amount of money that we sold our estate. Nothing else. Ai la le mea na tupu le whai upo iwa. O na whai atu leo pe telu ia atia. Sea le mea ua o lua loto ngā tasi ai. E tofo tofo i le anganga paia. Why do you agree together to test the Holy Spirit, the Spirit of the Lord? Ai sea. Leo ilo i le tala lea pe telu. Ua tali le whawhine lea pe telu. O le tauana o le whanua. So, that was the indication. O le whailonga po le whailoa mai lea. O le la loto ngā tasi e pe pelo whatasi i le au auna le atua. I le au apostolo. Ai whape foi. Ia le ekalesia. Ai sili ai. O la pe pelo i le nganga o le atua. Ia po le atua. A pe pelo i le nganga pa ia o le pe pelo lava lea i le atua usum tua whawhine. Sa le mea o lua loto ngā tasi ai. E lua te tofo tofo i le nganga o le li. Pa mai leo le tala pe telu i le whaipunai. O nai tutu mai whawhotau le lea. Na lato tanu i lau tolu. O le whai upo se fulu. To e tupo e fo elisi mea mante utia usum tua whawhine. O na pa ule o ia i lalo i ona vai. Whamau na pa ule whamau ua tola na manama. A whamau ua ulu fale mai tu tonu tau le lea. Wala tu lo woti o ia. Woti fo le whine. O na lato avele i a te e fafo ua tanu. O whena tanu ai. Very sad. She was buried by the side of her husband. Maina tanui tafa tafa o lona to lua. Tanu wai leo ngā li lea. Leo ngā li lea na pe pelo i le tua, pe pelo le veifi au, pe pelo le kalesia. Alal mena tupu. El tonu lo loto le la sa ilia o se vi inga. Le la sa ilia o se faa iloa po se faa lau iloa. They were seeking for glory. They were seeking for honor. They were seeking for recognition. But with the deceived hearts that they present the gift to the apostles with lie. Malanganga le pepelo malele tonu malele sa. Tau mana al fanua. Leise se meu te toia maua. Famaila ia leo la fai upo sumo le tasi ese le tau usum tu wafeni. Mau te lo le sile mea ta ua tele. Ia ai tātou, ili teimi le nei. Pa me wo fo ile matau. And fear covers the people. And fears strike everybody in the church. Pa me wo o atu le matau tele ile e kale sia umalava. Mai lato uma o e na wha longo i nei mea. Me wo le matau. Tau lea rai ele si teimi tātou te visili ai whapea. O som tua wawhin. Amataile I matu ia tele pe wa. Isn't God was so cruel here? Ele I sawa tele ele tua I lana whai unga. Ua wasioti ele nei hainga. Le tamama le tina ono le mea ni tupu. Amataile I wasn't God going too far. Ele I matu ia tele le whamsinonga le tua. Ele na o le pepelo. A o le fesili fo I whapea. E se mafu anga na laiona matu ia le mea ua whaia le tu. Te loa a tatu wapa ai nei I le vaenga o le whaiunga o le mata au puwha le no whaitau ina usum tu whawhi. Te loa le taimilea.
o le teimi ua faatumuina tagata uma I totonu o le ekalesia I le agaga paia o le atua. But not so much of that, but some of them, not including everybody that were filled with the Holy Spirit. E wingi fa mai ua faatumuina, fa upu e tolu suma tasi o mta upu fa, mta upu le lumat, fa mai ua faatumuina tagata uma I le agaga paia. But that's not the case. O te teltonu. E iai tagata e le faatumuina le agaga paia. E la vea I la ma le rungali le. Tagata o loo vapena ona tutu ai le ato toa le tu tono le kalesia. E le ato toa le commitment. E le ato toa le te talaina ato I la ua le nganga paia. For the infilling of the Holy Spirit. E o le si mea tatu te vavai anga iai. O le fai mai ua mata tau tangata uma I le atua. Pel tono o le si le mena le ono mafuona fai le atua. Le mea lea. Ona se sea tangata no nanga sala o tangata emise ia te mateulia foi. O le pepelo. Ia o le silea ng sala matu ia la volo ia tono le fiongo pa ia le tua. Amen. O le pepelo. Na ia le tusi a Levitico a finko le mta opus fulma le iba. Na ia le tu la fono le amtanga le tu la fono le amtanga na fa mai aua e te pepelo. Mai aua e te moli mau pepelo. Lono winga serious le tua lana tu la fono. Mana upu na sao noa ma feta la iai. O le la e o mai le teimi lea. E o mai le teimi lea. O le ufa tumuina tangata le nganga pa io le tua. Amata le kalesia. E le imana o ale tua e tu umama ina se mea isi se tangata isa. Ina ia whapena ona le lei mama losi mama tangofie le amatanga o le kalesia I le amatanga. Ina ia whapena ona o le matau ma le ustai ma le whamahoni o tangata uma I le atua. I le lato au nanga ma le commitment I le amatanga o le kalesia Yesu Keriso. Awane Yesu se makarab. Awane Yesu me elelea. Awane Yesu e te whao pe te alo I tu tonu o le loto. Tonu o le kalesia. No one should muck around. Awane Yesu se lafi. Nobody to hide in the church. Le Yesu se e tu whaafa. No lukewarm in the church. Ai e tu uma loto tangata I le ngalwe. O ingo le melen whae le tua. Na strike le tua. I le ainga le. Na teia le tua le ainga le. Ina ia whai ma o onga I tangata uma ma te tau le tua langa o le tua o le whamasino tonu o le whamasino. God is a just judge. Le tua e moni msaulan whamasino. Ale amtanga o le kalesia li mna o Yesu. Li mna o le tua Orona tali I amata le kalesia amata e tua vanoa. Amata isa. La voi serious sa ultia polo. Vai sa ultia polo. Fasioti tangata o le kalesia la amtanga. Fasioti se te whanu. Tawai se te whanu. Ao o fo ila ina. Le aise se serious I tono le kalesia I mea umai fai tono loto. Ringo la tafa whao mata alo tangata I tono loto. Amen. Mela le alena tango ile atua matai le ainga le. Ia whai ma o onga. Ma te tau tangata o mali liu ile atua. Ne ia awane I eise se ta whao I tu tono le loto. Whai ungo le mta upu e whale na ufai tawina. Whai mai ua le ai se mativa. Aisa. Ua whata watu ala tau mea. Taimi o le loto ngatasi. Taimi o le ngaru lue whatasi. Ma they were in one love, one accord. They love each other. They had this strong philosophy. Kongo le kalesia le lofo wha le uso. Man whai patosu man wha ua au mai tau o lato whanua au apostolo au mai uma. Ai pauana o le ainga. Pauana o le ainga sa le eise matau ato toi le atua. Whai patosu malono molo ta ua le tangata kupere ngoi apanapa le no whai atuai. Lena utawa, ai sava, ai ana nia masa whairua.
I le ofo tangata I le vava ai I mea na whaia pānapa I le avatu o le tau o le whanua. And they were seeking for that glory and that honor and that recognition. Mo tupu e lama le whaarula, o mana o le honor, mana o le mamaru, mana o le viinga. Ai whaatau le tupe. Tupe le la whanua na ofo ai. A ua pepelo ai. Na ringa e whaatatu vavai ai. E leo le tupe na whao ngā ina. Nā lai ona tō sāo le atua. E leo le tupe. A wā le la ua tupe. A le mea na tō sāo le atua. O le mea nā lai ona whaile whaamsinonga. Ona ua pepelo. Ona ua le tausi tusa ma le tautonga na whaia le atua. So not so much of the amount of the money or the portion of the money that they still hold on to. No, not really. E leo le nā. But because they deceive the Holy Spirit, they lie to God, they lie to the community, they lie to the apostles, and that's why God struck them. Mena na lina to sa le tua. Pai le fa pe ita le tua le. Pe fa tau so fa nua ngofu matu se tu pe tau se lo fa na. Pa wa me le abele se fulua i le tua abele tu po le tua e a tu matu le e lu me e va ngom mo me pe ai. O se fulu pa se de le tua. Ai tu fo ile ivo 4% mo e fai o taulanga e fai o me alofa e pe ona ele me alofa le me e fai ave tu tono le kalesia e lua la me da tu te baba ia ngai e le ngata sila le tua ile me te api ai sila fo ile tua ile me le te tafia. God can also look at the 90% that you are holding on. What kind of attitude that your heart will have while you are using this possession? Ai whao ngā ina le tupe leo o posesi leo i o lima o le ale to i ngā loto. O ani manatu e ia te o e whao ngāi. Ni manatu le lei po ni manatu I me pepelo po me le tonu ma me le sao e tupu ai le to sao le tu. E le to sao le tu ana o le me avi. Ai to sa fo ile tu le me te tau fia mai whao ngā ina o som tō pawhi. Tā ua tili, tā ua le loto, stili o na leo ina o tātou loto, na I lo le leo ina o mea umala. Ana vai tau tala le profeta Jeremia, su fitu alo no whai upo iwa le loto lava. Pa mai e sili le wha o le ole o le loto, deceive, the heart is the most deceivable thing in the world. Mai ole loto e sili ona fa ole nei lo mea uma. Ma fa mai Jeremia, mai ua mantua le anga lava. And it is very evil. Le loto. Sa le loto le tangata te manatu ai mai mafu fau. Le fao ngā ina o mea te fao ngā ina. O sao le loto e fao ngā ai. O le me sili ona le anga. Usom jo mawhini. O le mali lie fatasi I ai o ila ua e whai le meleanga. They agree together to deceive the apostles and mostly God himself. Ne vola tatu te lo I le mele na whai e lunga li leo sum tu whawhin. Pea nau tāua. E whatumuina uma tangata le kalesi. Ai fōlinga maula inga lea. Sa le whatumuina le nganga paia. I say, na sao mai lava sa tani o la loto, mafao. Satan was after their heart and get hold of their hearts. Tangata na tu vai tasi. Tu vai tasi le li, ai tu le si vai I fafo o le kalesia. Tasi le vai tu tonu, tasi le vai fafo. Ai say, e matalia fo o le mele na fai e le runga lilia. E tai pi fo o se tu ma se anga masani e tangata Roma, lango tangata Roma. I miss you la tu tangata maumea. The wealthy people in the Roman world, they used to sell their stuff, their things, their estates, their property for the sake of the poor. But in that case, they do that for their recognition. E whaia tangata wealthy people tangata maumea Roma mea nā mai teimi. E le ona e whaia o se nganga lofa moni. Ai whai ina ia whailoa I la tau.
Recognize ai la tau e le lolangi wha roma. E whai mo le vi inga ai le whaia mo le atua. Lea e tau maua ai ia le. Kau maua ai e le vaenga lea le tū lea wha roma. O le whai o se mea ai sa ili ai so la vi inga. O som tua va fini. Amen. They use their money to buy the glory and to buy honor. O le mea tātou te lo o som tua va fini. Le tāhua tele o le neitala. Ese me tāhua o te manao i nei o tātou lo. Te lo, e sila fia le atua me oma. God knows everything. Omnipresence, omnipotent o le atua, o le iai o le atua i so se mea, ma le malosi ma tau tia o le atua, na te whai ai mea uma lava i o lava ni whamsinonga le whai lo ngā lelea. Ma le iai o i so se mea, na te sila fia mea uma i o lava i loto o tangata. Le nā. Te o onga tāua le nā tātou tia mana tua. Just remember, God knows everything. E sila le atua i o tātou loto i o lava i manatu lilo. O lo luinga i le mwhana o tātou pelo ngia pe o le ngia le atua. We can never ever deceive God without exposing. E mwhana tātou o le ngia le atua e au noa ma se whai loa ma le whai liali le atua o le tātou pe pelo ma lo tātou a mi o le tonu i o na lunga. Ma lo tātou tau ma whai e whaalata le atua e le lilo se mea le se whanga le atua. E le mwhana tātou whai tong fiti lumo le atua o sum tua whawhine e sa sila fia le atua me uma. Amen. Na. O le mea fwoi la e le na o le tala ia na ni ema sa whaiwa u whai loma e tātou le. Sila fia le atua me uma. E le na paula o le tala e tau me e tātou e sila fia le atua me uma o sum tua whawhine. A me se mea e tau i o tātou tamau ainga ma le o loa tātou tupe o i o tātou lima. I le whao ngā ina. Mai sila fia le atua me uma. E le na paula o le tala. La tātou wa mai le luka e mtau po e lusu maltasi o lona whai mo mua o le wha. O loo wha matala mai ai nā le tala. Na iei e su mo so o i fafo le maru manu. E lafo ai taulanga a tangata e whai mea alofa i le maru manu. Na sila Yesu i leo mai e tangata mau mea. Ma tu o latu lima i tu tonu o le boula. Na sila fia le lea Yesu amount umalava. Na i lima o le au mau mea. Tu ina i tu tonu o le tanga lea. Mea alofa e ave le maru manu. Ai ei fo ila le lo mtua na sau le lo mtua malana mea alofa. To o mai ma lafo. So to o mai le lo mtua ma lafo lana mea alofa. Nā ni nai pene na lafo i tu tonu o le tanga lea. O lana mea alofa mo le maru manu. Sa sila fia fo e Yesu le amount sai le lima o le lo mtua lea. Ma o le mea moni la. Sila fia le atua mea umalawa i le teimi lea ma le aso lea. Amount aia na sila fia fo e Yesu loto. The motivation, the hearts, why they gave their gift or their offering for the temple. Sila fia le atua loto. Aisea, na uma fesili Yesu i ono so. O ina selina talia ele atua le mea alofa o baengan. Ia, whapea la ulia. Ia, ai o le aulia e tele mea alofa. Aina sila fia Yesu. O le whawhine lea. Na whai mailana mea alofa. I mea o loto toi a te ioma. Whai maile loto. Aina sila fia fo ele atua mea alofa ale. Au whai lotu ma le aulia. Tangata mau mea. Na whai mai ini vaenga. Ni vaenga. They prepare the gift from some portion of their wealth. But the poor woman, she gave her all. Na ave umalava. Luinga nga mailo na loto. Elisa si mea? Pawale aisa. E matiba. Na vai fai taula le tala na mai le luka e lusu maltasi pe mo mue o le fabo o le lima o lo sau o le tala na ese le mana ia.
sila fia e le atua mea lava. Amen. E mana tua le lei usum tua vafing. E le sila le atua na tupe ma le oloa. Olo o tātou a watuina. Ai sila fo i le atua. I le tātou foa i mga luenga. Mai mea ui e whaatotoe mo i tātou. Ia, o mono whai atua e vaianga na a. Whamai e su i le mate i ono lono whai ua lusu maltasi. O le mea o lo i ailo o tau oa. E ai fo i mo o tau loto. Jesus said, for where your treasure is, there your heart will be also. O inga, e kea tele le atua i o tātou loto. Ma le whao ngā ina o mea lo ia i tātou. What kind of attitude? What kind of motivation? O le ale nganga tātou te whai ai se mea. Mo le kālesi. O ave se nganga le lei. Po ave se nganga wha mawalunga. Po ave se nganga e fie loa ai. Po ave se nganga whatau wā. Langa e mau e tu tonu e kālesi a Samoa le nganga lea. Mo mea competition. O me ala na whaise mea ina ia i loa i ainga le nei, ina i loa maua ele vi inga o le tangata. E leo whaia ona o le alofa i tangata, e leo whaia ona o le alofa i le atua, ai whai ona o le fia i loa o le tā ua. O a ulena o whaia le mea lea. Au maisa o vi inga. Tala noa ai mai o tau au maia se vi inga. Moa. Ai leo le fina ngalo leo le atua. O le finangalo le atua i o tātou whaia whaalilo se mea. Awa o le atua na te whaali. Na te whaalia mea lilo e whai mai le loto. Ma le loto mawalalo. Amen. Wa tātou whaia whaalilo ina se ang salav maltus paia. E whaali le atua i le malai. God will expose it in the field if we do secretly anything. E whapena fo ilana tātou wāwaianga i le tūlanga. O le tangata e whai lana foa i au auna i le atua i le mea lilo. Tātou whai i le mea lilo. Whaalia i le atua lona matau tia e ala i ana whaamanuianga. Whaamanuia i tātou i le tino. Fo i mai le atua le tamau a inga i tangata i la tau te foa i ma le loto ma walalo ma le nganga e wha lilo. E le iloa, e le ali. Amen. Peala na ta ua le mena laiona wha ma ite e le neurunga lii. E le tūlanga o le pepelo ma le mea o tupu. O la whai ai le nei ang sala ma le mea o tupu ia la ua ma whioti ai. Salo na o la sa ilia se vi inga. E peo no lava ai a pānapa i le mea ua i a pānapa. Le o sa ili e fo i la ua i se mea mo ai so la vi inga. O la ave ese ai le mea tū mo la ua. A ua le wha maoni ma le tausi e tusa. Ma le tau tinonga e avatu uma lava i a te oe. E te tonu o le kālesia mea e maua mai i le whanua pe a tau lia. O le tusi foi a mātei o lona mta upu e ono sumtua whawhino lola patai mai e sui na i o tātou whaitete. Whaitete le sa ili vi inga. Vi inga whaale lo langi. We have to be careful of seeking the earthly glory. Tātou whaitete i le whaio se mea ai. Tamu whai na i e loa tangata uma leo o whaia le mea lea. Whaia le mea lea ina i au matau tia ai lo o tau sila mai i a tea. In a CTI for my recognition. I do this because of my recognition or for my glory. Mele matei o mtau pui ono lo te utala i sui ni upu. Upu na lui ai i ono soo ai whape fo i la tu uma. O e na whaalongo longo i le aso. Mai awane i lia le pū. Ma e fo i atu i tangata mātitiva. Do not blow the trumpet at the same time you are giving to the poor. Aua. E leo sa ili le atua i tangata e whapea.
pe o le mele na fai e le ungali lea. E lo sa ili le tua i tangata e maua le nganga lea. Tangata ua whaatu muina e sa tani o lato loto i me ele lea ma mea e le sao ma le tonu. Pe pelo ai e le fia i ai le fina ngalo le tua. E le o sa ili le tua i tangata whapea. Lato te whaia le fua ina i sa ili ai so lato vi inga. Ai maise o lo lato alo lofa lava i ai lato. Alo lofa lava i ato, their selfishness. Ai le alo lofa atu i e matitiva. I le kalesia. Ai maise o le alo lofa atu i le atu. Amen. Na. Salo si ngari il nei usum tu va fine talo fai a. Ana nia masa faiba. Sala usa ili le vi inga fale lo langi. They were seeking for earthly glory. Wala wale fai ai le nei taulanga po le nei mea lofa e se tūlanga wha taulanga ina ame uma e tusa o le mea na fola atu ma tau atu ma tau tino atu ai. Fo ai atu i le tua wha taulanga ina ia si le fia le tua le tonu ma le sao ma ua loto. Awane i maua i ma ose vaenga, awane i maua i ma ose vi inga, awane i maua i ma ose wha lau i loa. Ma se i loa i tangata. Ai maua i se vi inga o le atua. La ua sa i lia le vi inga i se awala se whao ngā inai. Ia la ua lava tupe i se awala e le sao ma le tonu i lumar si le whanga le atua. Te role si me e se le tā ua e tātou te o awina mai le nei tālau sumtu whawheni. Tā ua o le whaia o mea uma mai le loto. O le loto whamaoni. The importance of doing everything from our hearts, not only from our hearts, from our sincere heart. O le loto e whamaoni lumo le tu. Pea tātou whaitawina, i whaautuina o le tātou mtaupu nei fiafi. O le loto o le tangata. Our hearts. Guard our hearts above all. Sili o na leo ina o tātou loto. E alana tā ua le sili o na leo ina o tātou loto nei lo me uma. Langa a maua e le te apolo tātou loto. When the devil capture our hearts, we can hardly retrieve or we can hardly restore back. Think down to a maua mai. Le ato toa o tātou loto. I say, alanga because the devil is very cunning. Got so many snares and deceive things. Ele ana mea whaole ole mana mea tongo fiti pepelo. E mwhai ona fia i ama nofo i al tangata i mea whaase se ina, mea si se i al te apolo. Ma whainga tae ona toi foi le tangata i le atua, ma watu atua i eilo na loto. Ta ua le loto e whai ai mea uma usum to wa whene. It's very important. Amen. Whaamanino mai i le talia pe telu i le mata upo e lima lono whai upo e wha. O le whawhita auli e le o le tupe. E le o le tupe o le whanua. A o le wha o ngā ina o le tupe o le whanua. Mai le i o eina e le loto o le mea o le a whai. O le mea ua tonu i le loto o le wha o ngā ina o le tupe o le whawhita auli siri lea. Lono winga e le o le tupe. Ai o le wha o ngā ina o le tupe. O le mafuanga lea o le toa sa o le tua. I mwhasi o tia i al nei ngari i le mea na tutu wai. Na whiotia i lapa. Amen. E se le tā waa, usom tua whawhire nei fiafi. Pa ia tupe telu ia anania, lua te leo pe pelo nao tangata. You have not lied just the community, just human beings, but to God also. Hope we far. So mai le fisile pe telu e sea ua lua loto nga tasi ai e tofo i le nganga o le atua. Mai le fisile pe telu e sea ua whaatumuina ai o lua loto
e sa tani e lua te pepelo ai i le atua. E leo le tupe, i le keisi leo le tupe na whale tonu ai, not the money, why God struck this couple and died. But it was a heart of using the money, the motivation, the spirit of the heart. Le nganga o le loto, ma le mena mafau i le loto, ka o ka pepelo. Ka o ka pepelo le whai whiau. A whai mai whai ai paulea aisa, nga ngā se tu se mea mata ua. Ai ave peia o lai maka kia le avatu o le mea lea. Le a maua mai istavi inga. Pe ai loa le kalisia. When they know it, then they will give glory to us and give some recognition for us. But only God knows that that was not the full amount of money that they purchased the estate. Amen. Ese le tele o ni au onga tāua tātou te maua mai e ni tālau sum tu wa whine au ngā tele mo tātou. E nganga o le whai o lau au nanga ma le fua i tono le kalesia. E tātou lo le leie le ai se me lilo i lumo le sila whanga le atua. E o lava i mā natu na tungo o tātou loto le umon tātou tala noi. Nothing can be hidden or secretly hide in the sight of God. De ai se me lilo sila whanga le atua. I sila fia le atua meo. Lua, a tātou whaia le whaai, po se mea e whaatino ai lau au nanga, ma lau whai au nanga i le atua i tono le kale, sia ma so se mea. Aua ni sa ili ai so tātou vi inga. Aua, ai sa ili ai se vi inga o le atua. Do everything for the glory of God. A tele lau whai tono le kale sia, ia mau ai se vi inga o le atua. A tele neo me whai te anga le lei mai alofa mai whai ia tu sos tangata, ia mau ai se vi inga o le atua, ia moni mau ai se tātou vi inga. Malisi mea. Ia tātou mautino le lei e leo nau mai lava le fina ngalo le tua ia i tātou. Ini a tātou oloa, o ni a tātou tupe. No, God is not after or have any desire for our welfare and our dress. No. Le ai ma se interest o le tua ia tātou. Oloisa, o le tua e ona me uma. Ai olo nau mai le tua i lo loto ma lo loto. Nau mai le tua i o tātou loto. A mau e le tua o tātou loto. O le toi mawala te Apollo e peona mawala te Apollo loto lo ngari lea. Po le ali tu ai ngā loto lo ielo loto le nei vai te. What kind of heart that you have as you are serving God in this time or this moment of your servanthood. I lawa o nanga. Tono le kalesia ma. Tono le whawhainga luenga ma so se mea. Ale le tala usum tu whawhine. Tele io ni mea o ngā mani lapatai inga foi. E lapatai mai e tātou le leanga o le meo le whawhiami o tonu usum tu whawhin. That we have to be watchful and watch out of hypocrisy. Ma meo le ola whawhiami o tonu e peo ngā rile. Tono le kalesia. Mana e whaise mea matau tia ala enga o iai. Mau e sola vi inga ala enga o iai. What is that? Mena ta o le whawhiami o tonu. Amen. Menga ta o le whawhiami o tonu. Whawhiami o tonu I luma o le atu. O le si mea tātou te whai tete ai. O le nganga o le whamolunga. The spirit of pride. E le ngata o le spirit of pride, a le spirit o le mana o tele. The spirit of greed. Mana o tele. E si mea tātou te o ina mai ai. Their witnesses should be very sounding loudly and well clear for us. O vai vai ngol vai ngale, o le ngali le. E te tau na matua leo tele mai mo tātou. Leo tele mai e mau ai se lapta inga for a warning for you and me. Ilea, mon meo le hypocrisy, mon meo le whawhiami o tonu, lumo le kalesia, lumo tangata, whamawalunga, pride,
And not only those, but greed, le nganga le manao, manao til. Amen. Le ana faile fa msnonga le tua le aso le. Ma le fa msnonga le tua. E tusa ma le tala le. Na faile fa msnonga le tua. The judgment of God on this day was based upon the heart. Sa fua ile loto. Sa fua ile the condition of their heart. Ile tu inga tulanga na yei ma faufaunga o la faiunga mo la loto ile aso le. Not only they agree together, wa loto fatasi, ai loto e pepelo fatasi, e lumo le atu. Amen. Alisi mea tātou te mātāla I te leu sum tu whawhine o tātou tantal noa e lefiaf. Awane ngalo o Satani. Always ai after Satani ai tātou. Ina ia whaaleanga o tātou o langa. Whaaleanga. Au isi ia mea sa o Satani. O isi mea maa lose ia sa o Satani tono o tātou o langa whaaleanga. Our possession, our treasure, our wealth. Meo me tātou te uina, tama ainga, our incomes, po le leile managinga, po tātou wama I le tua, au tātou whaonga ine tusa. Ise nganga I tātou te manatu ai, whaamui ai se stangata, ele o loa, ma le tama ainga wa o tātou lima. Here maybe say that, oh, the 90% is for me and for my household, yes. But don't forget, that within that 90%, that is the portion or the part that you must consider the poor and consider others. From any portion, mo sinabainga mai tutonina. Ia e loa I e te manatu mai te kea. I isi tangata. Wa whela e fua ia mai whaamnuia I tangata mai tiwa mai tangata. Ele mai tutonu o se 10% po se fulua ia le tu. Ai mai tutonu o le iwa se 10% le mea leo wa tuu e le tua ma oe. So, tau te le whatu tua, ma le whao ngaina ma lo faith, e te loa ai, e ei ase mea e te tau ana e fwa I mo le kalesia I lau taulanga, mai tutono le iwa 10% nea. Whai ma lo loto fia, a wai fia le tua I le fwa I ma le loto I malie, fearful keeper. Whai e lau taulanga I le tua, e te soani e fo I lisi tangata, o loo mana o mia le feso soani. Melu sila pete ko, e sea whatu muina ai e sa tani lo loto. Lai whare ta mao le ainga. Le sila me e sila ta ua le saungo le tala, ma le layouting o le tala. O le amatanga mai le mta upu le e lima. Whai mua lua ma le tonu ma le wha. Wha ta ua ia anania. Ta o mai ia sa whai wai. La loifo. A o le tamā na whai al filfilinga. O le tamā lena mua oti, o ia fo lena sau mo le tupe. O ia fo lena mua mai whaile pepelo. O le whawhine lena ta su e muli a teritolu peo no taua na pepelo fo ia, na whisiri mai pe teru. O le taua atona le whanua, e mai fusa whairoa ia o le nā. Le nā lai o nā. That's why God strike her right there, just like her husband, and died. A o le tamā. Mai le whisiri pe teru le tamā lai, ai sa no whatumu ai e sa tani lo loto. Whailoa ai usom toa whine le haafia tele o Satani. Ele tuina mai o me pepelo. Tuina mai le loto whabaua lunga. Tuina mai le loto nau le manao tele I mea. E mai e Satani ele ngata o le unga nilea. A o tātou fo. Amen. Tātou fo. Alesi mea tātou te mantua le leo usom toa mawhine. Matau tia o le whaamisnonga le atua. Kon fam sinonga le tu on fai le aso le atu tasi la. Tu tasi al le matau tiam salo foi na ini ni fesili I tangata so le olto inga tu le ta tu te au na ia. Salo foi le atu pusa mo se me fa pe ai sa le tu tai se unga li ma fa pe ui. Sa wa te le tu inga tu. Ai le fesili ngia I tatou le tu pule le tu e me uma. The sovereignty of God, he pleased of what he can do.
of or what he cannot do. Pule le tua. Pule le tua lana me fai. Na ye tai ai lana fami sinonga le. Na ye tai ai luna ngani le. Na utaua lam tanga. Salo sisi purpose le o le men fai le tua na ye fai. Pa ngani ngani le. E fa manino ai ma fa tu tasi lana pule. Awane ise si e te fao te tono le kali si lam tanga. Nobody should hide or muck around in the church. I'm doing this for the sake of the whole church because the Bible said that they were fear of God. All of them were fear of God. Me ufe fefe mata tawila to le mele. Talele ko ya mase sinko ula vale ai stemi umi ongo le mele. Aisa ye tonu ma le lei masao mata ngo fie le amatanga o le ekalesia. Amen. Alisi voi meta ua tatou te pela na uta ua le me ufe le tua no le lofa le tua la na ekalesia. Nau le ekalesia le leila amtanga le ekalesia. Au lesi foi me sel taua. Tatou te va ia ile nau le tua ina ia. Kilingi, purify his church in the beginning. Ave ese tangata talapepelo. Ave ese tangata ele ato toa o lato loto ile nganga le tua le nganga pio le tua. Ave ese tangata ele fifa tumuine le nganga pio. Clean the church. Leloa, e ite me kilingi ele tua langa loto. Sometimes it's hurt when God subtract some families or we lose some families for the sake of rebuking and things happening. No, circumstances and hardship can come and hit the church. E ke mi kupo me kongo le loku. Ya ese le tua ka le tonga lot sometimes. Ele fa pela e fi kaipe, but sometimes God can do it in his own way. How he can clean and purify his church. Ele fa pela o fa atu amela sa ule tua pela fa shokingi solo fa la blave con le ai. Alo tala no atu le mele no fa le tua. Mkau kia, a vese le tua tanga tala fa la blave male tonu male sa. Ai fo e wala le a vese le tua tanga te fa la blave tonu ka ko loku ke mingi. So don't be disappointed. Awangi o tatu be sad, don't be sad. Pe a tango le tua fa ma langa lotu, langa le lotu le tua le statu lotu. Amen. Ya. Lua e lo le fai upo suma le lua o suma le ono. O le tala I va venga. A venga ma tau tia na faia e le au apostolo oka. Tau le fai upo suma le fitu o le tolu suma le lua. O ta pu e ai si au apostolo. Mai se lava Ioane ma Petelu. Ma tu o le fai pui pui. Ai sau le angelu ma te tala le. Te tala I fafol au so. To e su e atu o le makara le fai pui pui. Ala o to e tala I le. I le manu manu. Pe tau nge fai tau. Tala ma to e atu e tala I le manu manu. Ila men tupu. Baua male tala, to e tapu e mai fo e le tai o le malu au mai fo nai au apostolo ma. To e fai fo le whamisnonga, fai po e lusu mal valu na ewe mai. Pesili ai pe mātou te le I matua fai atu e so ia le to e au le nasu afa. Leo mai fai whamisnonga I sa, e le aile I usta I pe telu mai le meana, I mai Ioane le meana, wha sa mua au Santerini, au ange to e tala ia, au ne to e ta ua suafa leo Yesu, lea lava e fai e sa, e le imwhaina wawao ina, le tau tala pea, I le mea lo I ola ua loto. E le tau fia e se pulenga po seisi le tau tau watu le suafo Yesu. Fai po lusu maleiva, tali petelu. E tusa e au na sili o lo ma an ana, po lo ma ustai le tua, na I lo le an ana ya te utou, po tangata. Ma te ustai le tua, na I lo utou. Sesi fa punga le tali petelu, e le sili lo ma ustai ya te utou. We obey more to God than you. We put God first and we never listen to you, but we listen to God. Why? Because God has all the authority that we have. And He is the reason why we are doing all this. The miracles, the signs and wonders, not us, but the name of Jesus. Amen. O lo fai upo tol suma tol, o som tua va fin. Pa mai ua lotoa matau pule pule, I le au te lotu ia, ma le mataua, o le awhasioti lo le au so, le au apostol.
A o lo i le tangata o le atua i tu tonu o le au Santorini po te ita ia o tangata e Peru o lo i le tangata no ia Kamalielu tangata le na o ngai Paulo o ia o le Forsaio o ia le na tulai wea tula na tala so le ai sa e mea o tātou so na whai ai ia ni tangata o le winga i o whapunga pe tango nge whaitau a tātou so ngā whaia la a whai o le atua le au whao ngā ina matau ta tala mai e nei tangata o le whina ngalo le o le atua o le as tātou me whai e o mai le wha msinonga le atua i lunga i ai tātou pe a whai o le a tātou whasi o tia nei tangata a e wha pe whea pe a whai o lo wha ngana ina i la ua e le atua le a tātou te tel tonu i ai o nā la e whai tau nei o mai le whai ungo le matau pu ia ua toe te tala atu. A le malia i o le whai ungo le matau. Pa mai ngā uma lo le tala le a ka malia. A va e longa i tama toe sasa. Ngai whai mai, o ngā uma ngā sasa. Pasa o loto lo. O ngā uma ngā sasa. Whai lo i o lola i ele, a uma ngā sasa. Pa mai lola i ele o le. O le a whai pui whasumatas. O na o le o i lātou, nei luma o le fono. Wa oli ina ua taua o ngā ina i lātou. Ia whaaleanga ina ona o lona swafa. Wa le mapu fo i lātou yaso uma o na o awatu. Ma tala i atu i le maru. Ma lea fale. Le tala le lei i a ke riso i Yesu. Mzalo lunga lai titi a epa e tango nge whaitau. Le maali e tele. Se i uma fo i wa mani lia wa whaila tu i unga le awhasa o lotonga i tamu. Ona tutuli whai olo ala olo lo to mani matu mali lia. Ai mali lia la awhasa o loto. Ai vanga i tamu to e sasa. Pea sa sanga o kamai. Kinga o mga sa i olo la i e ko ainga. E mali e tele me ale au whai lotu ma le au li a tai te lotu. So e vi ia le tua te le lope au sunga sau. Ia. E lope mwhai sta tali sta wala au. Ia a sta fisili ia. Ai a whai mwhai ia o leo te lango natu. Ai a whai ele ai ia. La wha umatu pel tam ta upu. Ai sta fisili ia. Ona vi ta minute e skulma tolu o lo iai. Ai ese le tau te le o le nei tala. E te le se lui mo tātou som tu wa fine le tātou ola au auna. Malo tātou iai tonu e kale siam so se mea tātou te iai. Ai miselama o lau au nanga i mea o whainga tau langa. Tupe ave i le kale sia o me whai. Awane whaia whaatau vase mea. We shouldn't give God what we supposed to give out of competition or seeking our glory or seeking our honor or seeking our recognition. Aua ne iai so tātou sa ili. Ini mea e fo'i mai ia e tātou. Ai o tātou sa ili i mea ina ia mawhai o na watu ai e tangata le vi inga i le tua. Ia mawai se vi inga o le tua. Ia vi ia i le tua e aua ne vi ia i lava ia se tangata. Aisa, leanga o le tua e whaia le whaamasinonga tonu. Na te sila fia mea uma e maise o tātou loto. Tau te whiu e whai mea isi taimi le kālesia ma fōa i mwhai mea i le tua. Ai fōlinga mai e whaila. Ai le aise sau, ai le se manuia. We can do things to God and offer things to God and claim that we give to God. But we can never have any favor of God to come back to us. Ai le se me whaia mai e le tua, le se me aisa. Langa sila fia le tua i o tātou loto lo whai ai mea. A o le taimi lava e tātou te fua i ai ma whai tau langa i le tua ai sa o tātou loto, o le ale pini. Ai tātou wa ia whaamanianga le tua. E fua i mai mo oe malo ai. Ai sa, langa lai te fua i malo loto e le whaafiami o tonu. Lai te fua i malo loto whaamawalalo. Fua i malo loto e le nau i se mea, te vi inga. Fua i malo loto e mama, ma tonu i lumo le atua.
e te foa'i e te leo fa'atusa i lesi aiga po o lesi tagata le faiga o lau foa'i o le mea ua e fai atu ai le atua e watu ave i le atua aua e te whatali ma aua ne e te umwhai e whai sisi awala se tato uma oni o tato te umwhai e whai se awala pe pelo po se awala se e whai eise mea e te whai a mō le atua awa e tonu le sila whanga le atua as we say that God can see everything. God has a characteristics of omnipresence. He's everywhere at the same time. E le atua i so se mea. E ei le atua i so se mea. Na te sila fia o tātou loto. Na te sila fia me o lo tātou whaatinoina i aso uma o lo tātou o langa au nātu i a te ia. Toivi ia le atua, te lopo e tātou lau sau pele ai, pe o la wha umatu pe i nei a tā uale, e mai nei tā proklame i a whai o iei fo nisio tau mwhai au le mwhain wha o mai ia, le a whaina, a lofa atu i le paia malo si o tātou tunuu, mai se lava pa anga masani o si o tātou proklame, o le tutu o le openga i le loto i a tono le ale maua mai se tātou wala au leia fiafi i a ae, toi fo i tu fo i lewa yaso i a tātou toi whei rai i le aso ngafua, ia, sau. Ya, whaftai pasta, ya, salo le ia ana i tā minute ia tutoe a tala pia le tā laina i ne te ua i se fi se vaenga si le alo matala le tātou laina tolu fitu ta si lima i vatolu ia ale ai o le atu fo si ne ia vano sunga whawhenga ngai e whaisina na malo longa wale le peta te tue whiroa i le neiva yasu. Lelei, te loa na te loa wa ma nei hoi ia te loa usile fa fonga foi al tato fa se usava ho nei fiafi ia ai ono tu mai lava no se i mano lo le foi ma pai foi sina te faula i titi nei wale fa lave mai a se si la ta faunga nei Samoa e fa pekili lava nei fiafi sau mori atu le alo fanga i se tatu au fa fonga mai se e paanga masani o se tatu proclame o le tutu o le openga i le loto ia ai la o le tatu mta upu le fiafi fata waina o le mta upu lima le tatu tel noai mai ia le pat oto e fa lo no foi po lusu matolu e pe ono foi tawina ia sili ona leo wina o lo loto i le leo wina o mea uma awa tupu mai ai le amio ai ngata foi lea mai upu ale perfetto Jeremia o lona mata upu es fulu malfitu a na lo iai fa mai e sili o le loto o se me sili on o le ole ia pasta o le wa ye tavala au wala fau e sa no fa mole le wa tavala au le wa talofa ya talofa ya ori talofa ori ha sa no le sun fa fe ngale fatal mai sa no mai ia fa mole pa wasime ngo ma wa kuarang ke sawo o koi mai ngo ma wa kuarang sa ngo mai i ka kala ya vela ponga ala ya yo si kai mia vai meu o ka va pe e avela ko faria de luma ma se ima ave o i pa kele po pa se avisi loko se la el faria ya o a kuia wi meu pai kaulang sa ora sa wanga vai de faria dia ka ko ka tanga isa ave el lopa ka ikas ka wi fa pe os furwa ya ora la pe lo e ka masata o makakala la ku vai le fa pe nga ala e ser ba ile la kele ya i ka fa pe nga le la kwa le lo kwa le asa nga ru o pa ya ya o ikala ko ko le ro ko le le lima kam va na nei ya cha o le ori alo ori akaba ile lima kam ka ru le fa pe nga
Ia le lola e le lo e lima kaunga bale. A ba ai po lima kaunga bale pa maungi le tua. Ia wha ngā lima kaunga kawe. O le ate mea ka kili ima wanga no ka pale po se me pa kau. Ai pa mo mua le tua ave mo mua ne. Ila ka envelope le ngā i kusa suwai. Pe pa pe ngā taula longa i ele. Pe ngā sa ngua i fu i kam sa sa orai o i makanga mai ngor. Le fio ngā le tua. Ia e wha, vi, koe wha, mai e sasa, ni o whano koe kaua. Oli whaftai lo whinangalo lewa maua o na le lisi tato wala au lea whaftai tele oli a whamui atu le marolonga nepo. Ia whafkai ke lea, lo whatu whasoi foia. Talofa, yo malanga tato wala au lea pasta. Ia, talofa. Lewa malanga atu ta wala au lea pasta. Ia lewa sa ta wala au lea tas. Talofa. Talofa. Ya, sano mai. Maro sai fua malangi ma kulka ko kai. Ora kai poni Samoa. Pakaro ka pare mia ka poni maro a poni. O ya pare mia sa vaka. Kawa sa ule I pakau kongo au. Awa le ore o pai ro me ro fua pai ngori ai makola fonga kuskupe vaka o sisi au. Tanga uru mai de sipi kora wa ka u fua foi de u. Sai fua manguia. Alo fua. Ya, manguia, ka poe mai I whakaukonga o au ngei. Ia, o apu, mai maro sa mangu, o whanau kusi, o kai ia ta ako au. O ako la au nea ia ko pore u kuhesen wa so maro. Ia. Alo vatu. Pase fonga. Vai fa lele ako akaino I pa uia. Oi, alo vatu manuia le po fa soi foia. Talofa. Talofa. Ia, maso e po poni. Oi, talo check. Maguia di soi po songolo e ngainga. Ya, malo foi. Ya, ma ia ka kwaso ni chef. Ya, papia ya ka ngoka ko pokalame ya kairedi. Ko ngolo ia. Ma ia ka kwaso ni chef poni. Ya. Tailo. Amu tawar kala sinye, amu ia o sinye ubo o ga ia da kuku. Jangan ngofo mawela nge ya. Ma ia ka wasa poni esa le ya le. Ile fo ai ma me uma e ko paso nge sa ko me lo so ya. E o me uma nga ko fo ya. Pega kwaso mo po iki ko pokalame ke a ya venga na ora ya mo ri par sama ma ko ngi veto be o manga ko ke fo ai ya Very fo ya ave fo ya si un ari le me ka ko ye por muri ko fo I far leki Mungila. Ngai manguia lo suma. Ia. Yoi, el foi leva ya su el caco por carame nga, ka foi aku. Pois foi. Ya, alo fatu, ya kopo. Amule tu ya mana inga. Ya. Koples pa azebua. Ya, pasta te lole la tau lunga ta pokalame a se atu lau sunga ia ma fa mata fiele ta pokalame nea fiafi. Elei. Ya, le tua. Ma te tele ne fiafi ala festa tu talo. Ma tu te fa te tele lo ma tu tu vi ia lava lo swafa ne po. Pa wina lo ma tu pokalame manuia. Ngata ile fa te lo upu ma tu fa longo ai o fo ilo finangalo ne fiafi na yo tangata mese matono mafuta ne fiafi mato proclame ia family tu I lo tunu talo le tu na tu si o mato tunu pelo Samoa lo ye nei ia we sil fia fo fanga la so taiao talo ye family el fainga malo fo mese o le teitai ngata fo ile o ngata uma le a pai o la tu te le so taiao I sauninga me uma ye lo family nga malo fa unga Amnuia le tua I te o mātou tunu nei o Samoa, amnuia le tua I fuafuanga o malava ma ia manuia no fo inga man whainga malo fo le atu le mai, manuia fo ia te tai o malava e maise lava o I ka le sia ma au auna ma,
so se whai taulanga I Samoa nei, e ngata foi lea ia o pulenga li mwhai pule, so se alalfanga whaamuia le tua I se o mātou tunu. Ia, talo hoi fuafuanga le po, me se foi ia o le vai aso, to e foi et foi, ia wheloa I maainga, me se foi ia o whaamunianga ia I mātou malava, le vai aso, whianga ia I matute mga luenga lo tunu, ia me se foi o onga na ia mātou whanau. Ia mātou baua lava se vai aso manuia lo mātou tama, ia foi atu pe atu ele biinga, whaamuia le tio Samoa, whaamuia le au whainga luenga man pulenga. Ia vi ia lava o le po, ia foi atu pe atu ele biinga e maili whatau waa ia e mātou. Ia vi ia lava lo swafa e whabavau, ono Yesu Kiriso o mātou tutalo mawala au atu ele ne fiafi. Amene, ia, sau o le tātou programe na, ia te foi leo le whaafonga mai si o tātou tunu peles o Samoa, e mise foi ia so se tu lo langi, mai se lava Samoa nei, pe a foi e niso mafuta mai, ia le tātou programe na neva yaso, ia il wha moe, ia le ato e tali watu, ia I New Zealand leva yaso, ia neva yaso, ia, to e foi e tu foi il tātou ofisa, wa le wha o wino le tātou programe le ason fua sau, ia alofa tele atu le ia malu si o tātou tunu, ia mai se lava, ia wauna le tua mautou falitua, ia, sau o I mai sau I fono wha le kalesia, na fono ale splen, whai auto, tele whai au foi maula atu falitua, na malanga mai il mātou maftanga manuia, ia le maftanga e peon whai le Peace Chapel, tali malo ele, sunga ia Samoa, ia male falitua, ia male kalesia le Peace Chapel, mātanga o fie mea oma, mai se lava ia o le upu, le fionga pa ia le tua, ia le fua mata lava nta ape atu, ia, le iwa yaso fa solo atu fo I mātou fo I atu I ainga, anga le leile atua, ia, to e wheloai I stemi o luma, ia ai fo I pelevi inga I le atua, lo fatu I si o mātou ainga, lola ma si a whanau, mai se fo I si a mātou e kale sia, ia mana ia mātou whai au, pia whai o whafonga mai le fiafi, mai se si a mātou e kale sia I mangele, ia whamanuia tele le atua le fiafi sau, tātou to e wheloai fo I lewa yaso, ai alofa tele atu mo to malava le fiafi, ia manu teleina mai manuia whainga malolonga le fiafi, la auto auna lei, oni fonti, faso e foia, mon lei teimi, lo fatu sau, whelai lewa yaso. Lo fatu pasta, manuia foi le toe taliu mai, manuia le fiafi, faso e foia. Ase foa. Mo oe, avatu, lo leo, ia vi ia, ai o Yesu Kiriso, avatu, malo si, e fai ai, lo finangalo, avatu.
faonga mo oe avatu lo leo ia vi ia ai o Yesu che riso avatu malo malo si e fai ai lo fina nalo avatu o mea uma e fai le mo oe. Yes, give it all, give it all. I give you my life to use for you. I give you my voice to praise you. You my Lord Jesus. I give you my strength to do your will, oh my Lord. I give you everything committed to you. I give you everything committed to you. Avatu o mea uma e fai le mo oe. Radio Samoa. Avia maua sosa Omega ka Ia ngaloi moa Omega ka Sakaleta umofie Omega ka Fili mai loile Omega ka O Meka Cars, lua selau Kepetis Drive i Manukau. Pole telefoni o iwa lua vitu lima valu tasi lua. Susu mai manu kaune Omega ka Umalole keisile Omega ka O e si la fia me e whaatino e mawhaiona e umia i so fale motu le lumanai. A whai fo i so fale motu, o e si la fia me whaiona whaatino ni isi o fuafuanga e whaongaire e kuti o lo fale. A wane e misiere por kalame o le malu i fale, ia fiafi o soruru taitasi le se fulu e te aile whaa. O le a e si la fia ai au wala e mawhaiona e umia se fale motu le lumanai, ma au wala e whaongaire e kuti o lo fale motu, e whaata wai se isi o fale, le por kalame o le malu i fale, ia fiafi o soruru vai aso taitasi se fulu e te aile whaa. Le ua tulai mai le tatu te mile wati le neia fiafi wa te lus fulu minute le tuto na talo leo le tu la se fulu. Ya, leo toe umi fo se teimi ai fa matafi fo le tatu por klame. Ya, pe one yeli tatu maftanga le neia fiafi lo na aso ngafua. Ua fa matafi atu le tautua sunga il fa fia ngainga pasta poni fono ti. Ya, male tatu por klame le nao le tu ule upenga ile loto. Ia, o lo whapina anu whatenu mai te tono le tātou tenu o Samoa le tātou por kalame pe o nei aile. Malanga atu ala na auna ia inisio whono tanga whale kalesia. Ia pe o nei aile nei vai aso, ia malva aso na se mawai atu nei. Ia matulanga pe o nei aile o la auna male o la tautua. Ia le linganu wenga le atua, ia ele mwhai lava ona. Tu uai le tātou por kalame e wha au lava le tātou por kalame pe o nei ai. Ia, anga le leifo i le atua i le sunga le whawhia ngainga i le toi te liu mai le atunu. Ia, mai se foi ia nisio au na le atua pi o na whaatasi e tue le maftanga. Mana i o lato whalitua i le tātou tunu o Samoa. Ia, wala mfo i le maftanga ia a whaifi au po au na le atua pi o na iai. Ia, i le vaiaso na se ima vai atu nei whaatasi ma le nei vaiaso. Nga leira le atua le toi te liu mai o ana au na toi maua se maftanga mana i o lato ainga. Ia meise ia ngaruenga le atua lo whapena ona ngā lulue ai.
ia iso se itu o le nei atunu o New Zealand ia manisi atunu o le lalolangi. Ia matoe mau e foi leo se tātou whatasinga le tātou ofisa nei i le aso ngā fu o le vai aso a sau pe atusa tātou te uli atua i le ola malamalosi mai le atua. Whaaferoa i atua pala si sanga le mafuta mai le tātou porkalamai i lunga le tātou YouTube channel malolosi i fumanuia no alfati whaaftel whatasi mai ti resa ene i lunga le tātou YouTube channel ia le ngata fo i lea whailaunga nua whaatalo whatu whailaunga nua whaaftel whatasi mai luma pauli so i fumanuia le ngata fo i lea tui empaneta ia le mafuta mai le nei fo i a fiafi. Peni se ta'avili so i fumanuia o la tanga pou malo whaaftaile whatasi mai ia lofa tele mo o tau whaaftaile eva mai le nei a fiafi wireless ia ting malo so i fumanuia ia le ngata fo ilea o Susana Ulu ia ko po eti ia le mafuta mai le ngata fo ilea longo va aina loto mau le mafuta mai ia Christina Tanuasa ma le toa tele o nei e tātou womana e tātou pa anga pi o nei le tātou porkalame i le nei a fiafi ma le tātou pesa le tasi fo i mai o na wha matafi rolea o le tātou tautua ma le tātou porkalame e pi o nei le nei vai ngona po. Tolo impatau tu male peninsula mai molino le tai tu pito ia pia si o utau langa manaya e fe pula fi mai le sau o ata uma o fetu o le lani Sulungia ia umasia uhani a omasa valivali le masina se Yesu solo ia Samoa no uatulu se ifai mafia fianga ie mama atene matama Olo sisi vai ma pepese matata la tulele a omae mane ilano ole ni na o masia ukele Taulanga o sabone ai mana tua pea o polu ole ngole o su o motu ele mafai nanga o nangalo le tafe mali o vai singano no ai tine matama yunga lona awala lau papa le pasina se Yesu solo ia Samoa no uatulu se ifai mafia fianga ie mama atene matama Olo sisi vai ma pepese matata la tulele a omae mane ilano ole ni na o umasia ukele
Berina ole Pasifika e fai mamita mitanga ya ita wafa apea ona lawiloa ile lalo langi atoa walai ona to atele le au mai mo ia Samoa le masina se I esu sulu ia Samoa lo waturu se I vai mafia fianga ie banga atele matama olo osisiva hai mapepese matata la tokulele a umae pane ilano ole diu na o umasia upele Fonga mantango fio le tumeta ya Lady Kiri ya madisina fatunga motata ule ne ya fiafi ya malpeso le tolo I matautu manuia le nei pote o le upolu whaatele whaatasi mai lo le sio le ota mai lunga le tanto YouTube channel lofa tele ma o tau whaatele whaatasi mai ya male tanto wewe vanga pe o na yele nei vanga le fiafi Sfulu tasi minuto na tale o le tula sfulu ia o le tawalunga ina o le tanto por kalame whaatele whaatasi mai whaatai fo I le talia ino le tautua le radio Samoa lo mota malu lawa ia me se fo ina I pufuanga por kalame whanga solo pe ona yele nei vai ngole fiafi ya o le tanto por kalambele na manuia malolonga le nei po manuia fo ila lo swa I o le tanto tinu fe am ngal wenga ila swa tayau me se fo nei fa na ya onga ona tanto felwa ia ile ile solulu ile lofa malanga le o le tua sauti fanua se fa so fo ya